Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Pwede bang malaman ko ang tunay na pangalan mo? Ang ganda mo kasi sa picture mo, gandang hinahanap ko. Ngunit sabi mo sa akin, hindi mo alam ang lahat sa'yo. Wala ka palang Mic, 1, 2, 3. Okay na, sir? Okay po. Maya Paabak po. Central Luzon, Maya Paabak Pampanga, and Maya Paabak po Guagua. Pasibayo po. At chuke po Kenny, keng
Radyo Guagua 99.9 FM. Nepo, para king programa ng PSA Pampanga, Talakayan sa Radyo. Nepo, naghahatid ng makabuluhang talakayan at impormasyon tungkol sa talaang sibil, estadistika, PhilID at iba pang proyekto ng PSA tuwing Biyernes po ito. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. So ngayon po, yun nga, tintamo pong topic, pisabyan about po king upcoming activity ng civil registration. Anya abe tayo po king kakong left side. Ang registration officer 2 ng PSA Pampanga, Sir Crisol. Good morning po. Good morning po Pampanga, Central Luzon at sa Guagua po. Sa inyo pong lahat, gandang umaga. Ayan, dakal pong salamat Sir Chris. And after na po nitang discussion tamo ng Sir Chris about ketang upcoming activity ng about civil registration, atinta naman pong pisabyan about PhilID or National ID. Abe tayo po ing information systems analyst ng PhilSys Pampanga, Sir Nicolo. Good morning Sir Nick. Good morning po. So, happy sabihan tamongan po kanyan kung nanongan po ing dapat gawan kayong PhilID at detang kailangan na dokumentong ibeta mo para kayong registration. Sir, actually, siguro dakal na rin ding Mika ID kay ni Pampanga. Later po, mamaya kami din pong update. Nung pila na labaring may deliver tamo pong ID, kening Mabilog Pampanga, po, pinanlaparetang ongoing di-deliver da. Pinanlabaretang may RTS or ausan tamong return to sender ID na posible po ating chance na baka abeya ing kaya yung ID karetang may RTS. So kay bat po later pisabihan tayo po ito nung makananula baretang maging dahilan at maka-RTS la po then kaya katamong ID. But before that, impisabihan tapa mo po itang syempre po itang upcoming activity Sir Chris ning Okay. civil registration po. Actually, maka-angklaya sir para king PhilID po kasi nung lawin tayo tang title na Philippine Identification Registration Assistance Project. Po. Ano mo po ini sir, yung proyekto na po ng PSA Pampanga. Okay, good morning po. Upcoming activity na po ning kaya katamong king civil registration na makaangkla king PhilID. Actually po, bakit niya makaangkla? Pinondoan niya po ning PhilSys or Philippine ID. So, yapin po itang Office Memorandum 2022-20. Ito po hiring of birth registration agents for the PhilID Registration Assistance Project and its implementation. So, ini po bali po ring peka focus na po nini is detang makarehistrong tao kareng bawat munisipyo ampong baryo. So mika birth registration agents kami po na yapin po sabihan ning BRA na COSW la or Contract of Service Workers la. Sir, Opo. please. Opo. Sir, nano ya po mo itang kasi po tama curious la sir. Banggit tayo itang bra sir po. Po ta liwala po isipan din kaya katamong kahit din kaya katamong makiramdam. Tutupo. Aliya po kay itang bra po. Atin niya pong buring sabyan itang bra na ita kasi po tayo isipan Ayaw gagamitan pang babae. Ayaw po pang babae ita. Atin niya pong buring sabyan itang bra. Sir Chris, ano niya po ining bra amanwan niyo po kaya Yapin kami? po itang sasabihin kong birth registration agents. Okay po pala. So ali naman po itang susulod na rin kay. So Aliwa birth po, registration agents. Opo. So buring sabihin sir, nano niya mo po ining birth registration agents ay nano po yung gawa na, nano po yung maging obligasyon So, na kayong proyekto po ngayon So later on, ito pong ating niyo pong duties and responsibilities sa ikaita mo i-discuss tamo po ta pong bagya. Then at the same time, nung nano po yung specific gawa na, and siguro po ketang during the time na maging ma-implement yan at the same time ito pong kaya kaming guidelines panayan miya rin po with regards to ketang nung nanong gawa na and nung nanoing maging duties and responsibilities na po nining birth registration agent ini po is magiya pong proyekto ning kaya katamong implementation agency po yung PSA. Lalo na pin po itang
mag-benefit la po keni retang EPA may strong populasyon. So maragulya po ing maging responsibilidad na ning katamong maging birth registration agent kasi mangutuya po kayong bawat lugal Oo, or sir. bawat baryo na ning Pampanga para po ma-rehistro na rin kaya katamong inhabitants or population tamo. Nung baga ikay sir, yung mangyari kanini, kung sakali po retang ma-hire bra o retang birth registration agent sa Ausan Tamo, kumbaga sir, pantunandongan detang alima ka rehistro mga tayo po. Yes, Karing sablang baryo, barangay at Opo. bang kanita po irehistro dala sir ken po bang mismong balamoy tang Ausan dang mobile registration niya po ba ini oneng ini maging yang parang regular a project po na talagang aldo ating dudurot ka ring barangay. Itang maging kaya na po bala mo mobile registration niya po Opo. bawat barangay in coordination with the local government yes unit. po. So atinta mo po kasing maging guidelines pin keni Opo. muna bayo tamo milog ka rin bawat munisipyo. Yes po. May ka memorandum of agreement tamo which is Okay. madiscuss siya po in details mamaya. Opo. Kita pong Patambagya. And at the same time, din pong birth registration agent sa Reni, sasabihin ko pinitang responsibilidad da. And in maging immediate supervisor da po Keti, muna ako po yung maging immediate supervisor Yes da po. as registration officer po ng Pampanga. Then, together with kita pong kayabe tamo mo rin po kayong Pampanga yung registration officer one tinya naman po maging Role po na role sir. po ka rin. Opo. So Ayun Ita- ka isa itapa natin niya mo pong role kaya yung LGU since like for example yung LCRO nung syempre po every project na naman yung PSA sigurado Yes po. mag-undergo Kaya yung LGU. memorandum LGU Yes and po. ila po talagang kayantabi ng PSA when it comes ka ring activities lalo na po ikatamo survey, civil registration every time po na luban tayo itang meto nga barangay or munisipyo inong relasyon. dapat po atin talagang memorandum Okay. of agreement na ausan na pong sabi natin pong Sir Chris na later on in our discussion po is madiscuss siya na Yes, sir sir. para akit tayo rin po yung maging role na ning LGU, especially yung LCRO siguro Sir Chris uning about Yes civil po. registration niya po ini na sigurado po atin niya maging part ne po aliwa mo yung PSA syempre po kailangan tayo rin yung SAUP daring local government and yung LCRO ne po Sir Chris Opo. ano po yung maka-enjoy na po rin various agencies na relevant kay activity sa upcoming activity na nining birth registration project kay at most po in local civil register officer or local civil register office po yaing mumunang ausan or itap parang itap po ne sir Opo. ning PSA po ne kasi then pong birth registration agents kanila po mag-rely nung no ka rin nila paretang aliwang titagi pa po may registro registrants and ayan may na sir registro. opo Kaya kaya katamo Ilang Pampanga. turo, mga yan eh, sir. Yes po. Opo, actually sir, balam akakit min bilang nga choking Phil ID since makaangkla yung ating Yes Phil po, ID opo. ing maging SAUP na naman nini since birth certificate is metong niya sir, Metong yung karing kailangan na requirements na ning Phil Phil ID. ID. So nung buri sabihan po kasi madalas ka ring pupuntalan mi sir nung sakali like retang karing remote areas nung itapuring target na ning king kaya katang proyekto ng ayun ning PSA pin na pantunan dala retang alang birth certificate para irehistro. So at kumbaga sir At least mo, naasabi din kaya katamong Miamalin or din kaya katamong Kabarangay, kabarangay sir. Oo. na alalang requirements para Oo. manikwalang ID. Opo, totoo ita. lalo na sir, madalas ka rin pupunta landa, yung sasabihan na rin kaya katamong supervisor, sir, alala po kasing birth certificate ding anak na pwedeng i-present. Anya po makanyan na alimila po rehistro. Ayan, hanggang mo po kitang mantun tamong aliwang supporting document, Supporting na sir, documents. Oo, na totoo pwede ita. dang i-present. Pero nung atin na pong mapush siya po ining project ay ni talagang mag-go live na sir. Madagulya pong SAUP. Mag-roll out ya po. Opo, no, mag-roll out na talaga. Maragulya pong SAUP ka rin kaya katamong kabarangay. At least po ngayon ni sir, then pong makiramdam, babalo dan Though aliya pa po maka-roll out, upcoming activity na pamo po ng PSA,
Pero at least po, kumbaga sir, maka-mindset na la. Na, Opo. Maka-ready na sir, lang. maka-ready na la. Ay, ating datang makanining proyekto, malyaring mag-launch siya, getang kening barangay mi or kening LGU tamo. At pwede ta na magpa-race through. Kumbaga, pwede la pong ma-excite la rin tao na, ay, pwede na ikatang, like for example po, itang kabarangay tamo nga tsuking, let's say, medyo masagit. Coastal area, sir. Nepo. Upland areas tamo. Dahil nga tsuking bundok. Dito pong usually indigenous people. Yes po, yan sir, yung target po na. Ang marginalized sector na ning kaya katamong lipunan. At the same time, reto pong Muslim brothers tamo, metong la po karang mag-benefit din kayo ni. Lalong-lalo na po retang maka-afford ketang gastos. Yes po. Usually, mobile registration, kung minsan, patse po kareng regular mobile registration, magka-negative certification niya pa mo po para ma-register. Wala mo pong any atin pong, ita pong guidelines yung ikayanta mo. So, panayan tayo mo rin po nung nano itang makakay kayong guidelines na ning daratang proyekto na ning PhilID birth registration project kay ni na gawa na po ning PSA. Opo. Tsaka yung kasantingan na pa sir, bis na ilang munta keng LGU na mamasay lo, yung expenses do, malesen. Yes, Ita mo nang munta karela para ma-race through lang. Bala mo po itang kayong PhilID mo rin Step 1 yan, sir. diba? Tang step 1 na kaya po Assisted. registration. Itang si Sedaman wanda na yung ding personnel na ning PSA, ila mismong munta. Ilang munta. Yes po. Bibali-bali. Actually sir, maragulya pong sa Open, especially karetang itaping aman man yung atyo coastal. Minsan ken pa mong pamasay da king bangka, sir ne. Magkano ning magastos na po tang kailangan din pa yung negative certification sir para makapag parehistro. So sir, nung akagit lawin tayo po yung maging kain na ano po yung difference na kaya ni sir? May akagit yung maging diferensya na kitang mobile registration versus po ining project ay ni sir. Actually, in kaya na similar lamo ita mong mapamagkaya na nini in kay bahana siguro itang ditak mo sigurong kay bahana sanapin nung ma-intensify po ining gawa na ini campaign na ning civil registration na ini mag-race through detang sigurong gastos na isipan da rin kaya katamong populace or din kaya katamong registrants na kay ma-incur karela ditak siguro po or ditak mo po or nanuman po or alaman baka pa In gastusan na po in na support siguro in support napin or in coordination with the local government unit. Up. Pero ini sir, panahin tayo pa rin po itang syempre itang guidelines na talaga sir. Yes, Po. po. As of now kasi OM pa mo sir yung atin po. tamo na po. Pero itang guidelines na talaga nitang project na ini iyang panahin tapa pong lumwal. Yes, sir, po. para abalo tayo nga po talaga kung nano yang talaga or nano ya talaga ining Itang makapaloob po kaya ganang gawa na ning kay. Okay birth po. registration project kayo. yung project na yun sir. Yes, Actually, nung basan tayo po itang kayang OM, sir, makakabit Kenny, the project also aims communities such as those belongings to IPs or indigenous people, Muslim, Yes po. poorest sector in the country po. Yes, And as stated kanina po. yes po, and ensuring that their PhilID card issued, which is a gateway, sabihin tayong gateway for them to claim their social benefits and legal identity. So, anyapin po sasabihin tayo na ang client talaga king PhilID, unipin pong itang birth certificate na pwede yang mag-act as supporting documents. And makakabit pin po kitang OM 2022-20 na gateway for them to claim their social benefits and legal identity. So, kumbaga sir, ingakakita mo Kenny, parang nung actually mika identity ka po na kasi mika birth certificate ka and yes po, and mika PhilID ka. So itang social benefits provide na ning kaya katamong gobyerno sir. Ne po, Nung dano laman po reta is mabilis lang makuha. Or Yes, usually siguro then mika itang sabendang kareng financial institution mo rin, di ba? Opo. Ita pong keng nung nano la po retang social benefits and legal social benefits sa reta
is apalub daw pong agad karela. Kasi yes nang kasakit nung wala po ketang ka makarehistro. Yes po. At the same time, wala kang ID. ID, yes sir. Yan po yung madalas tang problema na rin kahit tampon. Itang alalang present. Let's say for example, achuing lagyo mo king midinan ayuda. O yung problema sir, ala ka nga packet ID na ID. hindi ka talaga ito. Di ba po? Ito yung maging problema tami. Sir kay Juan de la Cruz ating kang ayuda nga kwaking barangay. Yung problema po, wala kang Walang patunay ID, walang na picture. ika i Juan de la Cruz. So maragulya pong parang kaya makanya pong gateway hanapin para kumbaga sir, may bus ni itang chance na ring taong dapat midinan sao but king kaya katamong gobyerno is talagang bibiyaya Masagli rin na lang pag-claim ka rin. Mapsagli and talagang bibiyaya getang dapat pong midinan. Okay. Po, kaya pin po wari kanita sir, yung time na mamaya lang ayuda, pepa bilis papa fast track the implementation ng Yes. national ID para pin po mabilis yung pamamaya tamong Hindi na lang ang ID rin siya. po. Dahil And po niyang pandemic ito. yes sir, dakal na po reta nga sasabihan dapin kata, I'm not sure kung nino po itang mambabatas ay ito na papa fast track niya and para pin po mas mabilis yung identification daretang dapat medinan ayuda. Yes po. So makanya niya po yung akakita mo ring maging purpose na nini. Sir, nga akakit mo po king karagol na ning Pampanga sir, more than 2 million niya po yung kikatamang population including Angeles City. Pinanla po sir ding planong ning kikatamang agency na mag dumurot karening barangay pong areni para mantun registrants po. As per king Binyeda pong listahan from Central Office, apat lang mo po rin maging birth registration agents na lumakad. So, the whole Pampanga po, putuhan de. And, ding pantunanda po, as per ketang census population census na ning 2015, may ka-identify po in Central Office 33,857 unregistered. Marakal na rin po niya, sir. Mabilog yung pong Pampanga yan, sir, Yes, po. including Angeles. So, tintapa po Yes, po. 33,000. Opo. And, ken pong kay, sir, no karon lang mo po kaya halos, or majority da po, din yung kin 33,000, halos, siguro po, din yung atsuking kaya katamong coastal siguro, sir, na. Coastal, ding usually ding itapin ding IPs, Muslims. Yes po. Opo. Kasi So- etala kuminsan po kasi lalo na yung IPs kuminsan ating lugar kasi ping probinsya atin lang lugar mo rin na pupuntalan. Yes po. Nya piniting maging kahit mo. Sana po is ma-identify la nung talagang ketila ba Pampanga or kailang alibang probinsya. Actually, sir, Bakit? siguro, challenge siya po yan. Ay, yes, Di ba po opo. nung may bay checking, tamo man, tanong man po ka kayo din ketang kapatid. Or ding kang Muslim na malambat na nga choketi na may nibatan laging Aliwang- bandang yes po. Out of town. Legion car. Oh, or I mean king bandang Mindanao, ne, sir. ARMM Opo. kanyan, opo. So, anti mo po ito, sir, po ba challenge king part na ning civil registration itang timo po nung sakali Pantunan lang Opo, kamo. tas talaman po kasi sir, yung maging issue minsan, di ba po, minsan daman balo yung karelang last name, daman balo yung karelang exact birthday po talaga. Maging challenge siya po kaya ini sir nung sakali king gawan tamong activity or project ning PSA ini na siyempre po ring target tamo base pin kaya tamong OM is target tala po din ng IPs, Muslim Filipinos and poorest sector na minsan po tanaman naman po kakayan pero minsan po parang minsan nungkot na mula kabisado yung karelang information pang sarili like balo yung exact birthday makalanan po kayong kayo sir yung panakit yung pong maging challenges na po din kaya katamong i-hire brass kaya Maragul po yung challenge kay civil registration lalo na karetang kaya katamong birth registration agent. Opo. So, kaya pin po in local civil register office ng bawat munisipyo metong la po kareng maging kasaw Mag-guide. at po para karening kaya katamong birth registration agent Yes po, especially sir nung mas kabisado po ning LGU, ning Totoo lugar. And syempre po, yung about king civil registration, mas kabisado na po definitely ning king Opo, LGU, expert na po LCRO. rin. Sigurado Opo. sir na po. Sa kaya ing assistance po ning local civil register offices. yes po. Definitely kailangan niya po talaga ning PSA para ma-accomplish siya sir ning
project ay niyat para matagumpay niya po na masating niya po kasi ing Kaiser na ing project. Oo. Masating i-aim na po ing maging buri ng mangyari. Pero syempre po ngeni pa mo sir parang panyad taning SAUP karetang kikatamong local government units, LCRO offices king LCRO king karing Mabilog Pampanga and King Angeles po na ating upcoming I believe sir may coordinate na po May siguro coordinate niya po balo ko Opo. through the city kahit ang previous last meeting na po rin kaya katamong Kayabe King Angeles which is yapin po itang city kaya po masyado nga kay itang dinaluhan na po rin kaya katamong statistical specialist po kanita. ita po King Angeles Yes, ni sir ne po. last So March 11 or Okay. March 10. yes po. So sabihin sir atin na lang idea rin At inon ditak pahapyo Opo. para king upcoming kahita mo project naning PSA. Yes po. And ita po ing anyawaran tamo sir itang support naning kaya katamong karing local LGU. government. Yes po. Para po actually ing mag-benefit po talaga kanini sir din kaya katamong may malen mo rin kung karing kaya katamong kanya-kanyang munisipyo and syudad. Ila mo rin po ing makinabang kini pong proyekto naning PSAI ni ne po. Yes Aliw, po. anya po kasantingan na po talaga ni sir nung talagang ma-implement na hopefully soon ma-implement na po ne kasi maragulyari pong SAUP king part ning national ID sir National ning ID. PhilID Opo. para retang may kapag pa-register na ing reason mo isa lalapang supporting document Yes. ne po is arehistro ta na lamo naman po ne sir Tsaka sigurado sir, kapring makiramdam tamong kababayang Pilipino kanyan na apamalitado Yes po. at excited lang parehistro nung edal maka-register kay katamo birth certificate if ever man. Oo sir, actually totoo po yan gaya na sinabi ng sir at yung 33,000 pa na sir king Opo. So, As per ketang population census yes po. ng 2015. 2015. So, buring sabihan, sir, ating pamposibleng magtas yan, depende kin 2020 kay, sir, ne? Oo. CPH pa, ne po? Kasi Opo. ating pang 2020, 2015 niya pa ito, sir. So, buring sabihan, with the span of 5 years, posibleng ating pang may dagdag, karetang ali pa may rehistro, ketang count na ning 2015. So, anya po, masanting nung isulong tayo po talaga ining proyekto ngayon. Ito po, actually sir, pasantingin kaya katamong topic. After na ning kang Sir Chris kanini, pisabenta naman po ing PhilID. Ne po. Pero ito po, ituloy tayo po. Kaya rin na po ning mapilan mong kanta. Sa civil registration masasagot. Kahit tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong makiisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-sama
ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na, makilahok sa pagpulat at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Heto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Magmalasakit at lulugod ka ring tao. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pwede bang Ayan, pasibayo po. Magbalik kami king PSA Pampanga talakayan sa radyo. Welcome back, sir. And Sir Chris and Sir Nick, king kikatang hello. programa. So, sasantingin Sir, topic yan. Before tayo po ituloy, yung kikatamang masanting at topic nga ngening abak, sir, po natin ko pamburing i-shoutout, bayo tamo mag-umpisa pa si bayo, king kikatamang topic, sir. Atin pong papa-shoutout kasi Atin tamong Facebook viewers or Ma'am Mariel Bernal na ning PSO, Yes, tsaka yes, yung metong kung kayabing ISA or Systems Analyst, sir. Sir Brian, shoutout po. Sir, papa-shoutout ya din po yung Imam Likes. Ay, kakong malagong asawa, papa-shoutout ya rin ka no, shoutout. Sir Chris, po natin kayo pong i-shoutout pa po. Shoutout na sir. Yes, then po kaya betam kayong provincial office, kang Ma'am Deng, kang Ma'am Marge, kang Ma'am Lisel. Good morning po. Ren pong kayong admin ni Sir Mark. Good morning, sir and ma'am. At sigurado ken manal being kaya katamong Chief Statistical Specialist, Ma'am Angie. Shoutout po. Ito Good po. morning po, ma'am. Good morning, ma'am. And shout out nga po karing ABM po king provincial office ning PSA Pampanga. So maya paabak po kay kongan and sir, siguro okay nita pa. Shout out Okay tamo and ito po magbalik tamo sir kitang topic tamo po nandin itang OM 2022-20. Ne sir. Ngayon sir, ito po ababanggit tayo manibat nandin itang BRAS manman tam birth registration agents na sir. Just in case mo po para if ever ma-inform na rin kaya katamong ka-barrio or memalen po bisa lang maging part na ning kaya katamong activity ngayon ni sir ne po at may ka-idea na lang nano ba ing nano kayang bisa ako maging part na ning activity ngayon kasi masantinging
kahit layunin sir na Nano, i-raise through objectives. tala rin yung kikatamong memalen buli ko lang sopan ding PSA nano lang mo po sir din yung kikatamong Role. duties duties and responsibilities na nining birth registration agents po ngayon ibata mi ka idea la rin kikatamong kabari or memalen kaya di Pampanga. Well, actually po in kaya katamong birth registration project kay ni it's not only King Pampanga, Yes so the whole Philippines siya po ini. Okay po. So bawat probinsya atin pong birth registration agents i-hire. So as per kayong estimated number of registrants sa binigay na po ning central office. So in pong metong gawa na ning kaya katamang birth registration agents, metong ya po itang duty na and responsibility itang mag-attend kayong orientation training Yes and po. other capacity building for the Philippine Identification Registration Assistance Project. Usually makanya naman po parating Yes gagawa na ng PSA. Every diba? project sir bayo tala po isa lang ketang activity or ketang proyekto na ning PSA definitely training Atin tala dapat pa mo training. po. Opo, bayo lay Proper bulos. training. Opo. Masakit naman ta sir po takol das bis anjang willing kang sumahop ne sir nung karas mo king kilwal isali mo din naman balo nung nano ba yung gawan mo. Yes. Yeah, mo rin po kumbaga taya rin aso. So mas Kumbaga nano la rin fill up ang tamo makanya. po tabid din yan da kang material sa ating kang tablet or ating kang Correct. form may din balong gamitan. So Correct. importante ya po sir na bayo la lumwal. Syempre po i-train na lapaning PSA. Kagaya na po Yes. ning gagawan daw in any project naman po ning PSA na Opo. te-train dala pa. Bayo do po isalang king field, ne po. Mapa-survey yaman yan or census, bayo la misalang keng field. Ito po, atin lang Proper training, proper sir. training. Yes po. Kadwa po itang upon the direction of his immediate supervisor, coordinate the conduct of the mobile registration. Ito sinabi ng Tama ng Sir mobile Quezon din, registration mobile po niya. registration na yung lalapit na po is ding mag-registro kaya kayo lalo na Yes yung po. local civil register office na ning bawat munisipyo and other civil registration activities which is assigned na ning local civil registry officer. So in coordination niya po ini kayong local civil registry office Yes po. na nung na naman po itang maging directives ay Vienna or ning kayang immediate supervisor, Yes po. coordinated la po ring LCRO and yung supervisor na po ning kayang PSA. Yes po. Dapat Definitely po sir. collaborative po yung maging obra para Definitely. po maging uniform nung nanoy gawan. Yes po. Kaya- Tsaka importante ito sir, itang syempre po uning under ne pa din. Though PSA ya po yung kay sir, pero syempre po itang Implementing agency parang na po. respekta mo din kay LGU, Yes po, king opo. LCRO sir ne po. Kaya importante po ining mag-report siya pa din ketang assigned local civil registry office kung no karon niya pong munisipyo or syudad maka-assign. Yes, Yung opo. katamong brass. Tsaka itang sabi ng Sir Chris, ita mo nang lalapit. So, buri na sabihan po, eta na po siguro kailangan tamad po para Opo. munta kitang registration o no ko rin makapeso rin mobile registration na kanyan ning daratang tamong proyekto ning PSA. Yes po. Ito pong tutuki report kayong assigned local civil registry offices through the city or municipal civil registrars as the designated birth registration agent. Siyempre in mag-courtesy call ya po Yes po. na yung birth registration agent na may assign kayong local civil register office na ita king civil register officer ya po yung kaya katamong bawat munisipyo at tamo pong city or municipal civil register officer po na may assigned or appointed kayong bawat munisipyo po. Yes po. Like for example, kay ni King Guagua sir, Ma'am Liberty Liberty Dizon. Dizon. Okay. Good morning po, Ma'am Libay. Ne po, eda kayo po disnan na din King Lalam. Minuna na Office. kay pa mo po. Labasan da kayo po pota. Shout out po King Good LCRO morning, office na po ma'am. ning Opo. LCRO Very supportive. ning Guagua na very supportive pong Yes, opo. MCR ning Guagua po. Good morning po, Ma'am. Good Nala morning pa po sir ning kaya katamong ning kay na po ding obra na po or duties and responsibilities na pa ning brass. So, dini po in detail na po taking sigurado kayong training. Yes po.
interview applicants for the delayed registration of births. Usually po din, dapat nung nanuitang data, kailangan na i-supply kitang birth certificate or the COLB form. Yes po. Interview niya po yung applicant o yung registrant. Bangkan na po nung nanuman po itang maging data na kitang kaya, ay magkaroon pang nanong correction o Yes po, nanuman po. correct. Kasi usually po, kung minsan ating magkamali pang mamie data kayong bawat tao. Ito naman po perfecto. Pero usually po, dapat himay ni or pakasimene Yes po. nung nano na po retang data. Tsaka aliya rin sir biru-biru in correction nung Yes itang po. fee na Yes po. O nung Hindi niya mga- panggastusan, Oo, sir. Nepo, just like itang making discussion tamo on the previous weeks na ningkira time tang nyamika discussion RA 10172, RA 9048 na akit po ka rin. Though ating pwedeng ma-void itang Yes, payment, opo. pero atin pa mo rin pong gastusan. Nepo, Transportation. yes po yan. po. Itang gastusan. Atin mo rin ang abala pa, sir. Aking abala. Itang Oo, abala. itang So, hassle. sabihin tayo na may kaligtas ka, sir. Getang, let's say, mamaligwa ka, sir, papunta ka abroad. May ligtas na ka mo getang payment. Yung problema, sir, itang palako na ka, pa may correct yung birth mo. Oo. Nepo, At abala kailangan ito. mo na Opo. Sir, atin pang may itong maging concern ka rin na since banggit yun na rin po itang dapat maingat kin pa mag-fill out ng form. Talagang dapat very sigurado na lang. Itang kanilang pengabit kitang form daw. Atin po kasing mapilan, sir. Bala mo, may instruct lang na tagalan making PSA yung kaya kang birth certificate kabang pa may papaparas Manila baka nita correct tayo malaria po yung makanita sir at atin pa pong mag-instruct makanining kaya As per kayong kaya na po ning PSA, pache po milov ne kayong Yes po. katamong provincial office yung metong document, eta na po pwedeng magkaing correction. yes kumbaga tagalan din po sir na po magsilbi po ito Yes po. Mag-undergo na pong legal process itang dokumento nga ita. Ngini, nung before na milubya kayong PSA or ma-transmit la PSA provincial office or provincial offices, karin niya po dapat mag-undergo pang correction. correction so let's say for example sir pa may forward king kakatang officer King na office, Pampanga King at siya pa king LCRO sabihin na po nga siya pa LCRO pero sir let's say may pirmane king MCR may dyan registration number apansin datin pong mali-area pa rin pong i-correct king mismong munisipyo da. Opo. At siya po karang registrant si Tampo kayong local civil registrar office or nung pakisabihin niya po yung city civil registrar officers, Opo. mag-undergo ya pong correction. At pwede ya pa po. Okay, so Then, kung halimbawa naman pong i-tamper data or na naman po, mag-initial na po rin official na magkay. So, pwede naman po within pa kayong local civil registrar. Pero nung kayong PSA na aline medyo po na sir. aline naman. Basta milog niya po. Actually sir, dito siguro din nga kagita mo kanita niya nga tsuka tapaging regional office. Retang birth certificate na minsan natin lang parang countersign kayong baba or initial na sir. So, apin po siguro dito retang may correct Yes, king May correct na. LCRO, bayo daw po pedala PSA. So, ito po, Yes, malino po niya karin kaya katang makiramdam na for example po, may kamaliyang, let's say, may itong mong letra, itang kaya kayong birth certificate at may padala ni kay nga PSA or provincial office na po nepo ni PSA alitane po malyaring tagalan so ing malyari kanita sir panaya na ne pong lungob king database ning PSA para Yes, manikwayang ita pong PSA atsuking copy. security paper or itang PSA copy para po Authenticated. makapag-file yung correction nepo Yes, opo. makanita. Makanita na po yung maging proseso na kanita. Okay sir sige po So, itang malino sir, kay dingaliwa kasi kukutang da, ikwade PSA, ot maliya yung binyana ng PSA. So, in correction po ka rin, ing mag-correct po ing LCRO, keng MCR Oo. office. Aliwa po yung PSA. Opo. Istuya po ata sir. Yes po, opo. sige po Kasi usually yung PSA magkasala ya pa ka rin tao na Opo, ito yung ito po yan, ning guys sir, sabihin da, mali yung PSA kung may kamali kayo. Da po kasi, balada po kasi, uning mag-request da kaya katamong office. Ikatamo mismo yung ginawa on the Mag-print. spot. Yeah. Kaya birth Oo, certificate opo. da sir. Not knowing na rin pong record na tatal naning PSA, ba't langan po keng local, Opo. keng LCR. O kaya po makantang mag-instruct yung PSA na magbalik kayo po keng munisipyo, kuno ka rin ko may rehistro. Kasi karin niya po munang maproseso, uning karin niya, many bat itang dokumento. Na sir, makanita po yung kaya na po registration na. ng itang vital events ita karin Yes po. Ay, ito. O ito po. O itang tutuki po.
itang prepare yang 4 copies na ning COLB or na naman pong vital document na kailangan ng erase through and ensure that all entries, yapin po sasabihin ko kayo nandin kayo Nandin po na, sir, muna, are complete and correct Yes po. with the supporting documents submitted by the applicant. So, ita po, atin niya pong dita ka kaing karagdagan na dokumento dapat palang isubmit. Yes po. Panganta, itang consistency na po nitang dokumento dadalayo ang po itang pa-raise through you. Dapat makaakmaya po. Yes po. So ito sir, malinaw po karetang bisang let's say mag-aspire na miyabe maging part na po ning kikatang project kay ini. Na aliya mo po biro-biro sir. Ini nga kahit tamo ngayon ni sir, aim na po ning PSA ni. Aliya mo po ba sa lumwal tamo mag-restro tamo makanito. Makasalalaya po kayo nung detang bisang sumahop king PSA king proyektong ay ni ing maging identity na po ning metong i-rehistro da sir. Ito po ta. Kasi minsan sir, metong mong lettering mali, manaliwa ni identity itang tao sir kasi tutugma ang balo ng spelling na nilagyo. Sir, kaya mo ining 4 copies po. Nano ya po yung kaya nanining 4 copies? No kanilangan pumiras din ng 4 copies po nga rin. So usually po kasi pag mag-raise through ka kayong birth certificate, muna po itang metong nga kopya muntaya po kayong makibandi na ning Okay dokumento. po. So personal copy po sir. Yes. Kaya ba't po nung ibait ka kayong hospital, Kanya nga. atin niya pong kopya yung hospital. Okay po. Deta nga dua po, yapin ning lungub kayong local civil register which is itang metong mi pasaya po kayong PSA. Ing metong malakwan niya po karela. Okay. So apin po reta ring mi forward kaya sir na metong kopya, putang Yes kayo po. po tinyang malakwan king Local civil register. para just in case sir, putang mag-request ng local copy. Opo. Atin niyang i-provide yung Yes. LCRO. Then, i-raise to the paketang register book Yes na. po. Okay. Okay sir, so nanya po yung next pa sir na duties and responsibilities. Ito pong facilitate the out-of-town processing of births. So, atin pong malilyaring makanyan. Nung iya po taga keting papa-raise through the coordination na po ning local civil registry office kayong aliwang lugar, lalo na po halimbawa kayong Bisaya, nung nino po itang local civil register officer ka rin or CC or MCR officer, may pag-coordinate na po from Guagua going to na province of halimbawa po kayong Bisaya, nung Yes nino po. po yung maging kaya ka rin. So sumahupla naman po rin birth registration agents kanita. Okay, so kaya niya po niya sir. So dati po kasi kailangan talagang king LCRO ya Physical pa kang munta munto. or maragulya pong sa opinion sir niya. Though Yes, may discuss opo. niya po karetang previous tampon topic pero kayan mo niya parang ipasadahan tayo pasibay niya sir itang Yes, opo. ausandang out of of town, town. registration wherein nung kakene mi bait let's say bandang Mindanao or Visayas ka sir na medyo masakit yung biyahe. Kailangan ka pa sagi O aeroplano. sir, mag-aeroplano ka or sagi ka pang barko. Opo, Pumastos ka pa sir ne. Ngayon po pwede tamong magrehistro la sir kung no ka rin la po maka-reside, kung no ka na po makatok lang. Yes. Makataya po ba itang kaya na sir. Ngayon po ring misabi is yung LCRO office kung no ka rin niya ay LCRO kung no ka rin niya makatok nang ang po kuno niya mi bait makataya po yung Yes concept po. na nita ne sir. Okay po. So masanting niya pong kaya po ita sir at least mismong din kaya katamong brass mat-train la din no makanano niya po ini at ila mismo agawate po tang i-conduct itang project po ngayon ni. Nala pa po sir Chris ting lumada pang kay. Ito pong ensure proper receipt and control of all civil register documents for registration under PhilID birth registration birth assistance project. Opo. So, kumbaga po, nung nanula po retang data po bang dokumentong areta is tula ba? Kumbaga, itang civil registry documents, makasupply na po ba rong nanula retang ating kayong bawat cell or Yes po. bawat kay kumbaga, lalawin daw po. Pota ating miss ka rin, kaya pin dapat proper receipt and control of civil register for registration under PhilID. Kumbaga, at the same time, data bang i-release through the ELA double registration or Yes po. makanyan po or ating kasong makanyan, di ba? Makana niya po kaya ita sir niya. Actually may ito niyang concern niya sir. Sigurado yung yung double mangyari registration. Atin po bang way kaninin sir nung gawan tayong activity ngayon para a-determine tayo na talagang
alaya talagang record king PSA kasi wari po nung sakaling magpa-late registration ka sir, kailangan may negative result. Yes po. So, Usually, siguro sir, kung kaya ngayon, lupang kailangan ng jamo rin, din kaya katamong kabaryo. Kasi nung para i-assure tayo po na talagang double registration at tamang proof, ne po. Para i-rehistro din pa si Bayo din, i-rehistro din kaya katamong birth registration agents. Kailangan din magpakit sir negative copy. result So, na kagaya na po siguro sir kaya po ne parang yung requirements po siguro same with the require na ng LCRO. Yung pagkakaiba po siguro sir is itang punta lang de king mismong bali itang Yes, magparehistro manganitaya po ne sir Opo. yung balang po luto kaya ning katamong itang kaya na po nini yung metong duty siguro po ini as per ketang daratang guidelines Yes, na i-impose na ning kaya katamong kay office para po siguro metong yan naman pong lawen daw ini na wata tineng registro or keng aliwang document itang marriage na tinyang aliwang kasal. yes Oo, po so ganito, diba? metong ya pang kaya tami ta sir ne medyo makaya po Tsaka talaga yung civil yung registration sigurado sir. kanyan nung atin lang correction ketang binunadang birth certificate. Opo. Parehistro na ako mo pa si Bayang Bayo. mapalitan, Baong sir? mapalitan. Yes, Oo. opo, itapin. So, Metong yan naman pong concern nito. Lalo Yes, yung kinomplicating kaya na May hindi buhay na. na sir. Actually, ito po yung papayumin kasi katang makiramdam. Big no-no po. Ketang makanitang paralan na ning pamag-ayos dokumento. Aliya po solusyon sir na. Sir, Yes, itang solusyon. parehistro katang pasibayo. Mali yung birth ko, mali yung spelling, munta na ako pasibayo munisipyo, parehistro ko ketang proyekto ng PSA ni nung parehistro ko niya ulit yung birth ko para maistuya. Luntoya mo rin po yung totoo, yung katotohanan ng kaya kayong identity. Luntoya po king potang kumaka yung birth certificate. Kung ano ya po talaga yung totoo yung lagyo at pota po ka rin ko pa magka-problema. Experience mi na po yan, uning medyo may lambat kami mo rin Opo, sir Nick okay. king Regional yes, po office, king regional CRS, office na minsan po mag-abroad na lamo sir, palako na lamo ka rin da paabalo Atin na. lang pang mali. Opo, mali ya pala yung karelang dokumento at magpa-correct la kay sabihin da, ali po pepa-correct kay yan pepa ayos kay king kayan munisipyo ngeni po pala pero histro din pasibayo. De pepa-correct. Po. So big no po ketang makanitang way ning pamag-ayos Yes, dokumento. So lumabas na po ketang proseso talaga bangka nito. Uwa ang ating abala, uwa migas kayo po pero pakinabang na niya po ito. Kabang-kaba, po. Kabang Yes. mabieta. Oo, pakinabang na niya po kasi yung birth certificate nyo po, iyan yung maging birth you hanggang mirasing kay po. Yung mag-end po yung Imbieta. yung life tamo sa inyo. Patang mag-end na yung life. Sir, natin pa bang kain? Handa pa po din haluan ng kay sir? Siyempre, itang gagawa na kayong paruminggo. Yes po. Mag-submit yung weekly or monthly accomplishment report to its immediate supervisor. Yes So, then naman po kasing kaya nga rin, birth registration agents. Siyempre, magsweldo la po rin. Kailangan natin lang output. At the same time, kitang monthly accomplishment report. Kailangan na po ning admin tamo, lalo na kayong kaya nga rin. Para bayaan. Yes po. Yes sir. So, So dapat po tinlaran apal to sir na accomplishment po na talagang Tang daily accomplishment do. Opo. ayun minta ko po kayo ng makanining lugar may ka-apulo kong rehistro makanina. Do wala tapang Simple target lang po sir ito. nung Yes, pilang ping opo. parang quota da per day. Yes, Siguro opo. etapa sure nung pinaning quota. Opo. Siguro lumalita ketang guidelines sir quota pang Yes, training yun opo. na po siguro na po. Nalapas sir ng aliwa pa pong kay. Itong mag-submit na po, siyempre, mag-report ya. Dito ka sulat-sulat, write-ups, report ka rin yung status na ning project. Yes po. Dito po, metong yan naman. Then, and joint cooperation na ning involved various agencies. As per ka rin kaya po, usually, itang guidelines kanyan. Baka po, maliban po kayong local civil register unit, local civil register offices, or kayong LGU, yung DSWD, siguro po, maging kasawap yan naman kayo. Yes po. So Other relevant parties, ano po, on activities related to this project, ano po. So, buri sabihin, sir, ma-atin tamo rin SAUP from other agencies. Mga tayo po Yes. niya kasi may Opo, involving DSWD. Just like po king Kaiser, i-involve ko na din since part na yung PhilID. Anya pong step 1, may niya tamong SAUP Yes. king DSWD So, to retong identify. listahan, Yes po, itang yes. listahan na naaman man do. Nung ninubaretang target ang tamo, since priority tamo po talaga kanita king step 1 is i-rehistro laretang Poorest of the poor. yes, so parang low Sir. income Low sabihin tamo income. sir ne. Karing anya po makanyang tamay niya SAUP
king DSWD. Mm-mm. Same with this project, sir, since yung priority na ning project ay ni is detang Makanitaya mo rin. deta Opo. pong medyo kapos or pures makakabit po ketang kay is Poorest detang of the poor. detang kaya katamong kabaryo More. na kay Alang kakayanan doon to. yes, so DSWD rin po yung pulayan tamo para abalo tala sir at akilala nino ba retang actually sir do atin tamong census of population na kung nino ba retang rehistro pero itang sahop na ng DSWD to identify nino ba reta talagang Yes. kaya. Track. Yes po. So atin niya pa sir Maging focal person niya po katang PhilID Registration Assistance Project ng region or province or Province, yes po. munisipyo. So, iya po yung talagang manguto ng retang registrants tao as per Yes, focal po. person niya po sa biyanan. Ito po yung peka role ng metong sensitive niya or nano yung pong role. Ita peka kaya na po pasanin kayang kaya as bilang maging birth registration agent po. Yan po. atin pa po sir na napapudet Conduct regular information. Nung nano po itang pisabihan kayong training, Yes po. siyempre kaya na po i-inform na po or i-educate or di nano pong kabaluan nung bakit kailangan civil concerning ka civil registration or pa mag-raise through ka rin vital documents po ang reni. Then perform other tasks assigned nung na naman po itang Ipa-assign other niya sa inyo po. paggawa na ng supervisor kaning project ay ni ito po yung maging role na ning metong birth registration agents. Oh, ito po. So, sana po may kiramdam lang itang interesado sir na sumawap kaya katamo kayong project kayo ni. Though, itapin po sabi ng Sir Chris nandin is apat la po din kating Pampanga na kailangan. Pero sabi napin, aliya mo po Pampanga yung project ay ni. Kenya pong mabilog sir, Pilipinas na po Yes yung po. proyekto ngayon ni. So, reta pong makiramdam, alina mo po naman kayo ni Pampanga, even reta pong kayong aliwang lugar, kaya po na maka-live po yung kakatamong radio station. Ngayon po atin na lang idea na ano labaretang maging duties and responsibilities na po nitang ang tamang birth registration agent. And syempre po nung feeling tayo, agyuko ni nung interested kayo po pero as of now kasi advance info ya mo po ini sir na diniseminate tamo. Yes po. Para may ka-idea la mo rin kaya katamong Memalen kaya ti Pampanga about kitang upcoming activity na po ning PSA. So ito sir pinandit po atin tapang pisabyan atin tapa pong aluwang topic aside kaya ning project na pong ning PSA na di-discuss ng Sir Chris atin tapa pong PhilID reta pong ating kutang about PhilID later on po pisabyan tayo ne po kaibat na po ning mapilan mong kanta ang Pampatalastas. Ang Step 1 registration ng Philippine Identification System o PhilSys ay ang pagkolekta ng demographic information at pagtatakda ng appointment para sa Step 2 registration. Madali lang ang online PhilSys Step 1 registration. Mag-login lamang sa register.philsys.gov.ph. Paalala, kung ikaw ay nakapagparehistro na sa pamamagitan ng house-to-house collection, hindi mo na kailangang magparehistro online. Narito ang mga simpleng hakbang para makapag-register online. Mag-login sa PhilSys portal. Ilagay ang iyong demographic information. Mag-book ng appointment para sa Step 2 PhilSys registration at kumpirmahin kung tama at kumpleto ang impormasyong iyong nilagay. Mag-login sa register.philsys.gov.ph sa pamamagitan ng web browser. Kung ikaw ay nakapagparehistro na sa pamamagitan ng house-to-house collection, hindi mo na kailangang magparehistro online. Para naman sa mga unang beses na magpaparehistro, pindutin ang Proceed. Pagkatapos ay ilagay ang iyong aktibong email address o mobile number. Lagyan ng check ang reCAPTCHA box at i-click ang Send OTP para makatanggap ng one-time password o OTP na gagamitin para makapag-login. Ang iyong OTP ay ipapadala sa ibinigay mong mobile number o email address.
Tandaan na mobile numbers lang mula sa Pilipinas ang tatanggapin. Siguraduhin din na ito ang permanente mong mobile number. Kung wala kang available mobile number, maaaring gamitin ang aktibong email address. Tingnan ang iyong spam o junk folder para sa OTP message. Kung mobile number ang iyong ibinigay, dapat manggagaling sa PSA ang iyong OTP. Kung email address naman, matatanggap mo ang iyong OTP mula sa register@philsys.gov.ph. I-type ang OTP at pindutin ang Verify button. Paalala, may nakalagay na timer na palatandaang kailangan mong i-enter ang OTP sa loob lamang ng 5 minuto. Kung lumipas na ang oras sa timer, pindutin ang Resend button at makatatanggap ka ng panibagong OTP sa iyong email o mobile number. Matapos makapag-login, mayroong privacy notice na lalabas sa iyong screen. Pagkatapos basahin ang terms and conditions ng online Step 1 PhilSys registration, pindutin ang I agree button. Pagkatapos nito ay mapupunta ka sa Fill Out Online Application Form page. Ilagay ang iyong demographic information sa Fill Out Online Application Form page. Ilagay ang iyong pangalan, pindutin ang drop-down menu at piliin ang iyong kasarian. Ilagay kung ikaw ay Filipino o resident alien, ang iyong marital status, at blood type. Optional lang ang paglalagay ng marital status. Pindutin ang calendar icon at piliin ang petsa ng iyong kapanganakan. Para naman sa iyong address, ilagay lamang ang iyong house number at street name. Pagkatapos ay piliin ang iyong province, city at barangay sa drop-down menus. Siguraduhing mapunan ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Hindi magpapatuloy ang registration kung may naiwang blanko. Ibigay ang iyong active email at mobile number sa ilalim ng page para makatanggap ng updates tungkol sa iyong registration status. I-review ang inilagay na impormasyon. Tandaan na hindi ito maaaring baguhin sa pamamagitan ng online system, pero maaari mo itong baguhin sa Step 2 registration. Pagkatapos i-review ang iyong impormasyon, pindutin ang Preview. Paalala na ang pagbibigay ng maling impormasyon sa PhilSys ay labag sa batas. Maaari kang kasuhan ng 3 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagbabayad ng multa na 1 million pesos to 3 million pesos. Ito ay naaayon sa Section 19 ng Republic Act No. 11055 or the PhilSys Act. Kung wala ng corrections, i-click ang checkbox sa ilalim ng page upang ideklara na ang ibinigay na impormasyon ay totoo, kumpleto at wasto. Click Continue para magpatuloy sa Step 2 Registration Appointment Setting. Alinsunod sa PSA policy, may lalabas na mensahe na nagpapaalala na ang minors na may edad 18 pababa ay required na samahan ng isang magulang o guardian para sa Step 2 registration. Pindutin ang Next upang magpatuloy. Mag-book ng appointment para sa Step 2 PhilSys registration. Sa pag-book ng iyong appointment para sa Step 2 registration, pumili sa listahan ng recommended centers na malapit sa iyo. Maaari ka ring pumili ng registration center sa pamamagitan ng drop-down menu. Piliin lamang ang iyong province o city. Paalala lamang na may ilang registration areas na hindi pa bukas para sa online appointment booking. Hintayin ang anunsyo mula sa iyong munisipyo o palaging bisitahin ang official PhilSys Facebook page. Kung ang napiling registration center ay hindi pa available, ikaw ay mariredirect sa main page. Maaaring i-check ang mga anunsyo tungkol sa available registration centers sa PhilSys main page. Tingnan ang available slots per day sa ilalim ng Book Appointment box. Piliin ang nais na petsa at oras sa umaga o sa hapon. Pindutin ang Confirm button sa tabi ng iyong pangalan at pindutin ang Continue button upang magpatuloy. Pindutin ang Back button kung gusto mong baguhin ang napiling registration center
O pindutin ang Book Later button kung gusto mong ilagay muna sa pending status ang iyong application. May lalabas na mensahe na nagsasabing na kumpleto mo na ang iyong appointment. Kapag nakumpirma na ang iyong booking, lalabas na ang iyong Appointment Reference Number o ARN. Pindutin ang Finish. Pagkatapos ay may mensaheng lalabas na may option kung magdadagdag ka ng panibagong application. Pindutin ang Yes kung magdadagdag ka pa o No para kumpirmahin ang iyong appointment details. Maaari mo ring i-download ang iyong appointment slip sa PDF o print. Dito na nagtatapos at nakumpleto mo na ang iyong online Step 1 PhilSys registration. Kung gusto mong burahin ang iyong application, pumunta lang sa My Application page at piliin ang gusto mong burahin. Pindutin ang trash icon sa kanang itaas na bahagi ng application box. Piliin kung buburahin ang buong application o demographic information lamang ang matitira. Kung pipiliin ang entire application, mabubura ang iyong application kapag nag-login. Paalala, maaaring i-modify ang iyong booking sa loob ng 48 hours bago ang iyong scheduled appointment. Mag-login lang sa PhilSys web portal at pindutin ang Book o Modify Appointment mula sa kanang itaas ng menu. Sa nakatakdang araw ng iyong appointment para sa Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Ayan po, Pasibayo. Morning. Good morning po, Pasibayo. Good morning. Shout out po nga karing makiramdam na sir and welcome back po kaya kami nga programa every Friday 9 to 11 ing PSA Pampanga talakayan sa radyo. Regular show na po ning PSA Pampanga na binya na pong support kaya katamo ning local government unit ning Guagua na dinya na katapong regular time slot. Para mamiya pong pisabihan tayo kung na po information project na ning PSA Pampanga para inform tala po rin kaya katamong kabalen po. So nandin sir pisasabihan tayo po itang kaya katamong balikan tayo mo itang kang Sir Chris sa birth registration project po ning PSA Pampanga and even other kay po in buong Pilipinas po proyekto na po ni PSA talaga. So nandin sir pisabihan tayo retang BRAS or retang birth registration agents yun and retang karelang duties and responsibilities. Ngayon sir siguro pwede tayong pisabihin sir itang parang memorandum of agreement para ba atin lang ring idea din kaya katamong local government unit sir na nung nalangan po retang parang draft ya pa mo sir po. Yes, opo. Kung nalangan po retang itang king kilub na nitang memorandum of agreement po ning project po ngayon. So, kaya pong daratang upcoming activity namin po ning birth registration project kay ni atin niya pong draft memorandum of agreement between na po ning PSA regional or province and the provincial or local government unit or the municipal or local government unit na po ding bawat munisipyo. So ini pong memorandum of agreement na ini kami po kasi makapag-obra without this po. Yes, Kaya po. kailangan niya pong kailangan ng memorandum of agreement na ini. So, in details po, mibiyaya naman po karing bawat local government unit na ini na in support po ketang birth registration project na po nagawa na ng PSA buong Pilipinas and province-wide po. So, mibiyaya po ini usually po tapong after na ning itang guidelines sa mibiyaya kaya kami then makaya po ini kayong bawat local government unit tao po. Okay, so kaya tayo po ba sir? I-detalye tayo po ba ini or Ito po sigurong project goals and objectives na po. And ito po kasing project goals and objectives na po nini
itang to enhance the more intensified campaign na itang to improve civil registration aligned with 3 goals naning civil registration and vital statistics decade. Ito pong CRVS decade na kaya nga ako da po ding bawat bansa itang 2015 hanggang 2024, which are itang universal registration na ring vital documents, sapin po yung birth, death, and other vital events. Yes po. Then all individuals with legal documentation to claim identity, civil status, and ensuring rights, and accurate, complete, and timely vital registration are produced and disseminated. Then dito pong mumunang goal ito, yapin po ing pengako da po rin bawat bansa na dapat within the year 2024 hopefully 100% la registered ding bawat tao or ding Something bawat na- documents okay, na kailangang ma-rehistro. Okay po. So parang ining project ay ni sir, metong niya karing aisip na sigurong way din yung PSA po para target talangan po na retang ganang pa talaga makarehistro. So yan po ba ito sir? opo. Bilang developing country kailangan na po kasi rin Opo. So itong pangadwa is to register those unregistered births. Para mo po ulit-ulit kaya mo po yun. Other civil register documents, especially, lalo na po, as per ketang mo munang discussion, deng IPs tamo, deng Yes po. indigenous people, and the poorest sector covering all cities, municipalities, kayong probinsya. Opo. Yan po. So ila pong parang priority talaga na sir Focus. na Yes po. marehistro. Yun ang mga focus. Kasi kaya po kasi kaya lang rin nila po talaga retang medyo magkasakit Totoo po. na magparehistro lalo na sir kasi nung may bite ka hospital kaya lang yung hospital sir rehistro na niya po yung Opo. anak niya pero nung for example may bite siya king bale Bali. or ita po na alalang parang kakayanan para Kabalang self-registered Opo, dyan. kumbaga idalade king hospital para mga naking babae so aliyap yung chances po is ay marehistro talaga sir ne po Correct. ano Opo. tayong mangyari. So, kita ang atlo, ini po parati tayong danandaman ini itang nandin mo rin po assist in the processing of the out of town registration Opo. which is under kitang duties and responsibilities na rin po ning birth registration agent and other civil registry documents for unregistered residents in the province. Ito po yung metong naning project goals and objectives na po ning MOA, which is under na po ning bawat local government unit or munisipyo. Then verify from the PSA, ini po yapin po yung ining sabihan tamo nandin itang civil registry system database, the existence of birth of other civil registry records. Siguro po may ini po yung maging kahit tamo sasabihan ko pintang double or multiple registration through Registration, yes omnibus po. certification. Mhm. So kailangan niya pong talagang in collaboration with the PSA under naning civil registry system database. So ating niya pa mo rin pong mandatory Yes, checking. so kailangan niya di pa rin ba? iwas sir. Yes. Ito po, metong niya talagang importante. Ito sir, ay kung mo po sure kayo ni sir, kahit ang memorandum of agreement na verify from the PSA, if kailangan na pang mag-present hard copy talaga or just i-verify ating staff na parang mag-stay ka rin aking CRS, let's say CRS, na mag-verify mo karetang let's say po ako Multiple, opo, nung sir, ating kung re-register timely or late registration. Opo, di ba? na parang mag-report mo king CRS na sir ating kung re-registrong makanining lagi o makanining birthday atin niya po bang record king database ning PSA. So para etapa po sure kanita na sir if With kailangan the na pang guidelines, yes po with Oh, the yes. guidelines May if guidelines. mag-provide na pa kailangan talagang hard copy na nitang negative result or just a verification king CRS king regional office if talagang alayang record or itang mismong re-registro da po niya. Sige po. Itong implement Philippine Civil Registration Information System in the mobile registration. PhilCris Ito po po yung PhilCris siguro, yapin po yung buling sabihin, dapat bawat re-registro ma-re-registro mo rin kitang PhilCris. Yes po. And usually po kayang printing na retang vital document sa reta, yung PhilCris yung gagamitan din. Then register the PhilID of the birth registrants. Okay. So Bala mo po kaya na talagang mi Kyla sir na makaangklaya po Opo, talaga. So opo. parang yung mangyari sir, ingakakit ko Kenny, parang direct Opo, na karehistro na sir, parang
Mag-national ID na. National ID po na. Oo. So, Mabilis sa proseso. Yes po. Kaya nga na po ng project na yun, sir. Antimano atin niya pong King Phil requirements. ID, yes po. Makaangklaya agad yung Phil ID. So, ditong terms of responsibilities na po ng bawat munisipyo, kitang MOA makapalublangan po din. Then, ganda naman po, ditang munang provide na po security and ensure safety of the entire duration of the PhilID registration assistance project keng munisipyo. Di po? Then assist in the siguro po maka-involve na rin din other kay po keni lalo na nung ating tamong vision order problem kay Ito pong, sir, meto niya pong challenges po yan, sir. Karing Yes, meto yan even alimuking civil registration, maski king aliwang project po. yes po. Na. Metong po karing terms of responsibilities na ninggay makapalub kening MOA, draft MOA, then assist in the registration of applicants for delayed registration, lalo na po yung LCRO sigurado ni provide the necessary support resources if for the conduct of the PhilID, Yes po. then provide the list of identified applicants. Okay, so, LGU sir na po. Opo, bala mo ipre kayo doon po din Identify po niya. Baka sir, yung kakatamong i-hire birth registration agent po ba sir? Yes po. Munta niya mo po kitang identified. Parang target na pong i-rehistro niya. Kumbaga, kaya ang tabi tamo yan, LGU, ang LGU. barangay level, Yes tamong po. officials. Naman ang okay po. So, Then natin niya naman pong maka-state kayong MOA, assist in the maintenance of peace and order situation during the and after the conduct of the project. Ini po usually bangkanta siguro itang smooth flow na ning pamagkay. Yes po. Then observe the implementation of PSA issued policies, rules and regulations and guidelines. Ito po yung panayan tamo kanyan. Then provide additional personnel to assist the PSA during the PhilID registration assistance project. Then coordinate with the League of Municipalities Yes po. na ning bawat munisipyo to waive the penalties of the delayed. Ita po siguro yung maging kahit tama again and relaxation of documentary requirements. So, waive of medyo- penalty, sir. Kasi, Yes. di ba po atin yung penalty Atin ni yung sir? penalty. Dito po, at magkano po yung kay sir penalty na rin? Let's say, di nagpas tayong, di ba po 1 month, sir? 1 month. Pag di nagpas kang 1 month, kitang occurrence na po nitang event, awsan tayo pong delayed registration, Delayed sir. registration. Itang Correct. may registro nga ito. Tama, okay. And Dapat- parang atin niya pong penalty ita, Sir Chris? Itang... kaya niya naman po ita. So, parang ma-waive ya po ini, sir, ne po? Oo. Waive de ining penalty? Mga tayo po ba yung ken? to waive the penalties of delayed registration para naman siguro talagang puri din ma-raise through Yes po, and makakabit pa kayo ni sir, relaxation of documentary requirements. So, ating possible na malesen na po retang Kaiser ne. Kasi sabihin tamo na din Opo. mo muna. Yes po, Oo. itang retang documentary requirements. So, ating chance na malesen la po. Then, kailangan dang i-provide. Ano magkasakit Yes magparehistro. po. Okay po, para talagang buridongan i-rehistro. So, just like PhilID, yun sir, talagang dekalandore ang supporting documents na pwedeng ipakit na rin tao para talagang Oo. arehistro talaga. Kumbaga, King PhilID, pili na lamo talaga rin ang Opo. ali pwede. Yes po. Oo. Then provide assistance to individuals in excess of the quota for the issuance of civil registry documents. So, kalupan na rin tas sabihin nyo din, mga tayo po. Then implement the Philippine Civil Registration Information System. Itang pamagkay na po. Correct. So, apin nga po ito, sir, ne po, yung maging parang Upcoming event. opo, and responsibilities na po, the terms of responsibilities ng LGU. LGU, oh. Yes po, ng LGU ya po ito, ne, sir. So, siguro po, LGU niya pa mo yung kikatamong kay, sir, ne po, yung, Yes po. yung kikatamong pisabyan, since ay ita po, may discuss na at least po, tinalaring idea, though, I'm pretty sure po na may dinanalaring copy na nini sir din kaya katamong local government units and LCRO. Yes po. So atin na rin pong idea kung nala po retang karilang maging part na po nining para maging successful ya. Ini pong project ay ni na PhilID registration assistance project na po. So speaking of Kaiser Chris, lipat tayo po yung kaya katamong Sige po. topic ketang PhilID na po. Yes So kini pong topic na ini nga kaya betamo po is yung kaya katamong Information Systems Analyst from PSA Pampanga. Ne po metong niya po karing Information Systems Analyst tamo.
Sir Nick, no po, Sir Nick or Sir Niccolo Mercado, ya po nga kaya beta mo. Since sir, manibat nantin pisabihan tayo po itang birth registration, Phil ID registration project and sabi tamo po is maka ang klalarin niya po. Since King Phil ID, since kailangan talaga rehistro talaga po retang qualified na po. Para maging qualified na marehistro is kailangan tayo rin siyempre po documentary requirements. Na po. And sigurado po dakal na karing kaya katamong Kabalen, Keti Pampanga na may rehistro since almost 1.6 tana pong rehistro. May registered po king Mabilog Pampanga NHU is 1.6. So ating kami pong presentation sa na ma-present kaya hindi pong kaya katamong FB Live. Okay po. So atin tapong presentation and i-discuss tayo mo po kasi sir po to naman atin lang Phil ID or may kapagparehistro na la kay national ID. Pero alalang ID nung nanuya ba ining Phil ID, nano ba yung asahop na karela ning Phil ID, nano ba yung maging parang nano ba yung isahop na sir, ita pang amal tamang sahop na ning Phil ID karela. So po kasi ikit damo ay ating magyaring activity kita nano kaya ito national ID kano. So perehistro la pero balo sir nano na ba yung maging benefit da pag may parehistro lang yung national ID. So pwede tala rin po nga din ang idea paretang parang mag-doubt po ay hindi ko paparehistro kasi ako naman balo nano yan. Para adin ang talang ID ay okay masating nga pala yung Phil ID so kailangan pala magparehistro na ako. So ngayon po deng makiramdam tamo yan malbekeng FB Live dyan da kayo pong idea nung nano yan po ba ining Phil ID ne po dyan na kayo pong Sir Nick linawan ne po kaya kayong kaisipan nung ating ko pa pong kukutang about Phil ID nung nano yan po ba ining Phil ID or national ID na awasan tamo. So i-discuss na pong Sir Nick mapinan mo sir ne kitang itang RA 11055 ang po yung kayang implementing rules and regulations. So Sir Nick nano yan po ining RA 11055 pong ay ni nano po yung project na ning government tamo. Yes po. So in RA 1155 tamo it's implemented rules and regulation or what we call IRR po. So apin iniing batas tamo keng Phil ID, so the Republic Act 11055 also known as the Philippine Identification System Act. In aim na po nini is to establish a single national identification system. So, ita pong provide a valid proof of identity. So, buri na sabihin po, ita na po mangailangan na aparting documents. Like, for example, ita pong, mamuklat tamong bangko na kailangan tamong pa pong 2 valid ID, 3 valid ID, or kumatamong pasaporte or passport po. So, kailangan tapa pong dakala identification para po manikwata mong passport. So, kapag po atinta ng national ID, pwede ta pong gamitan ining ID ngay ni standalone. Yes po. So, apin po yung metong karing benepisyo na sir. Once fully implemented, talagang may embrace na ining national ID karing kay katamang establishment is kahit dapat po, just like other countries na po, na andyang ini mong single ID ngay will represent kahit nung karin niya pumunta. Kasi nung to tamo nga gana identity kayong ID. Okay, nano ya pa po yung kaya ngayon ni sir na ating kayo pa pong adagdag? So, yung objective na ning Phil ID tamo is to provide a valid proof of identity for all Filipino citizens and resident aliens. So, kasalukuyan po ngayon is all Filipino citizen pa mo po ing kaya katamong re-registro. Yes po. Atin mo rin po kanyang time kapag okay na yan po ing kaya katamo ring Filipino citizen tamo may registered na la. Mag-announce la rin po kanyan kay katamo central office para kareng resident alien naman na makatok ng Keti Pilipinas. Opo. So priority sir is Filipino pa mo po. So after the ring Filipino once may ka-guidelines kareng resident aliens saka tala po i-rehistro na po. Okay. Tapos po kitang kaduang objective na is to eliminate the need to present other forms of identification when transacting with the government and private sector. Tapos sabihan ko na din pamag-open bank account, pamangwang passport, ito po. So, ining Phil ID tamo po is pwede na pong stand alone kapag po mag-present tamo po ka rin. Okay?
Tapos next po is to promote seamless service delivery, enhancing administrative governance, reduce corruption, strengthening financial inclusion, and promoting is doing business po. Okay po. So, kay sir, para makakabit kayo niya, promote seamless delivery of service. So, sabihin, parang smooth delivery of service, tang Yes. mabilis po. Para may servisyo. Parang Opo. kaya katamong Karing kaya katamong kapwa Pilipino. Opo, karing kapwa Pilipino. Niya po. Tang Correct. mabilis yung pamamaya tamong servisyo. Karing kaya katamong ka-Pilipino po. Niya po. Ita po yung aim na talaga ni Yes. tang mabilis sa pamanyaw. Niya po. Niya po talaga fast track te kanita na midinan lang pong ID rin kaya katamong Pilipino, kapwa tamong Yes Pilipino. So, itapin, connected dyan ketang first topic tamo na din ketang di-discuss ng Sir Chris. So, retang potang mami ayuda, ayan. So, kung mika ID la, eta na magkasakiting kapwa ta Pilipino na kumang ayuda kasi atin yung identity. Opo. At the same time, in kasantinganan nini, kayan tabi taya din in land bank. Opo. Retang may may din ng land bank, experience sir, sa opo. land bank card. So, buri na sabihan, if ever man na, for example, yung LGU mag-require dyan mamien na ayuda, kareng kapwa ta Pilipino, pwedeng i-ask na nemo ning LGU ing tao ngay ni na nung atin yung bank account ken land bank. So, poto, pwede din gamitan na karenda na lamo i-transfer din ayuda. So, aiwas tayo itang pilang makaba or pamaninayang makaba. Lalong-lalo na at yuta pa mo rin kitang face na ning pandemic, so kailangan ta pa rin pong mag-ingat. Yes po. Sir, ito bang pamagkaida po kayong land bank? Libriya po ita or tinya pong bayad ita? Ay, thank you po, good question niya po. So, libriya po itang land bank tamo ito. So, ing land bank ito makakuya po at in taong pong mapilan namo po kasi ngayon Opo. registration center na atin la pong kayantabe land bank. So, kaya rin da pong meg step 2, may kapagkuala pong demographic and biometric. So, pwede la pong diretso getang pesto na ning land Land bank. bank, And opo. then, pa-register naman po kanta keng land bank para akuha nitang ID. Actually, before po halos atin la sir, atin la po kasing target talagang dinan. Gana. Opo na Usually po niya. Opo na midina na kaya po kanita di ba po ting target na talagang dinan retang kaya low income sir kasi yung kakayanta mo para if ever natin yang ibe ayuda yung kikatang government gobyerno, mas opo. mabilis na na kailangan ita pong aman man yun sir pumila Pumila. po. Pero burimi mo pong pabatid, karetang kaya katamong midinan at may kapag-apply land bank, naalaya pong laman tambing kaya. Okay. Kasi may kabalita tamo kanita na Hindi na niya agad. dati na pong registration 5,000, center, sir. 10,000 Opo, na ganun. dinumog. Laman. Mas dinumog de pa po itang land bank kaysa getang kaya katamong registration. Uni pong abalitan da rin kaya katamong kabalen na atin niya pong laman. Opo, pabalo mo po na alaya pong laman itang kaya kayong akuang ATM card na po pota po manabono la po ding papanabono man ko po ding ado akong abe nung pantunan na niyo pong laman detang ATM. So ATM niya mo po iyan, alaya pong laman. Agamit din. Gamit niya mo rin po. Definitely, gamit siya po yan eh. Kasi pag po ating kayong transaction na kailangan niya account, at least po na kayo maka-open bank account, sir. Kasi yung maging problem po before, sir, makanini yan eh. Kaya po itang identity. Ilan po makapag-apply bank ilan account. makapag-apply kayong bank o Correct. rin kaya katang kabaryo, kabalen, uni pong alalang ID nga present. Correct. Na po, anya po nakasanting itang making collaboration tamo with land bank, Bank. na after nang may register king fill ID, pwede na pong taglos tambing kitang land bank para may bank. dinan pong account. Makapag-open. Free ya pa, sir. No maintaining balance. Balo ko, sir. Yes. Ay, po maintaining balance. Yung kasantingan na yung kayang requirements kayong land bank mo, itang transaction slip. Yes po. Kailangan itang transaction slip bilang proof na talagang may rehistro yan. Okay? Bilang Still step ID. two, Okay? correct. Step 2. Usually kasi mag-require lang 2x2 Two valid pictures ID, sir. Opo. Correct. Taka or na pa IDs. required yung banko po Dati na. na ngini. O ita. In collaboration tamo po nga ito with land bank is masanting niya pong move ni kaya Okay. katamong government para aso pantala po talaga retang kabalen at tamo Pilipino. kapwa Pilipino na talaga magkasakit pong mag-open king karelang bank Bank account. account. Sir, kayang kaya mo Kenny kasi makakabit with subject to appropriate authentication. So, buring sabihin, sir, atin nila pa, syempre, dabasan authentication din. Aliyang basta-basta okay na yun kasi kaya. So, mag-authenticate na pa din po ring, dito pong, syempre, relying party. So, nino man po rin ang kuno din kami agencies. kaya katamong
ID. So sir, nanangan po retang ways o nanya po yung authentication na aman man tamo ngayon ni sir. Ketang, So atin tamo nga duang authentication, so which is the online authentication and then the offline authentication. So authentication refers to the process of verifying whether online or offline the identity of an individual against the registry information in the PhilSys or the PhilID. Yes so ita pong number one tamong authentication is the online authentication. Yes po. So refers to the process which is the identity of an individual is validated real time against the PhilSys. Kumbaga sir, pag sinabing online, so burin sabihin nating internet. Yes po. So kumbaga kagad yang lulubing data ka rin kung Opo. ano man ma-update. kaya po nya validated Real real time, time. real Sir, time. on the spot po, check Atin de. ni. Yung identity na po niya sir. Correct. Itang mismong atsyong ito. So let's say for Information. example sir, atsyong bangko and make up ni ining online authentication tamo ngayon ni at lang device din kaya katamong bangko na pang verify. Siguro po scan na siguro ning daliri ko sir, mag-pop up ya tambing. Iyan Christopher Puno na makipag let's say, Correct. Runto na konti ang ega na information ko na sir mo. na po na para apatunayan na nitang bangko ngayon na ako talaga ing makipag-transact karela. Okay po. So maragulya pong ita pong authentication ay ita talagang pag may app ya po ining makanining klaseng authentication which is ining online authentication talaga pong masakit na lang makapandaya retang bisang Correct. mamuray sir. Kasi let's say po tinlamong ayuda ako'y makanini yan syempre po nung magbisa mo mugetang i-present ng ID without talagang itang masinsinang Pwedeng authentication. pegawa lang mo Yes keto. po. So masanting po nung kapap na getang nung scanner po ito, fingerprint or iris scanner at mag-query ita sir kung kaya katamong PhilSys registry luntoya agad na o ini po ing lagyo na ning atsuking arap yun na mig fingerprint makanini lagyo Juan de la Cruz. So ay identify niya nitang relying parties na ita talaga ing taong ito na makikipag-transact karela. So itang awsan tang identity theft, tang misrepresentation po maiwasan niya Yes, kayo correct, sir. correct. Nanla pa po sir detang kaya katamong authentication pang awsan. Itang offline authentication ni pining kadway ni so refers to the process by which the identity of an individual is validated against the information containing in the PhilID by Given, no? relying party. So ita kumbaga pwede in gagawa na ng PhilID ngayon ni mag-create ng system Opo. through online and then offline. So, Yes. for example, ng online, pwede yung downloadable na rin data mo. Data. Nung kung milako man internet or ano man, pwede meng i-search. Opo. Ito nga tao ngayon. Bali sir ining offline authentication na ini parang for example mag-rely itang kaya katang relying parties kitang Ang information. kita mismong PhilID ne po. Mm. O ako Christopher Puno or Juan de la Cruz sa benta mo, iya po yung mag-reflect kitang ID Kitang po. ID. Apin po yung awsan tamo Kumbaga, offline. lalawin na mo, yung Opo. lupa na nitang Yes picture po. and then personal. Correct ang information na Correct. sabihan na sir. Lahat pwede tayong pakunan nanong pong birthday mo, nanong blood type mo, lahat ang information na makakabit correct. kita mismong ID para identify tayo na ita talaga itang taong makipag-transact. Not ali fake ita pe-present na Oh, ID. pota kasi kukunan me at tinandadalan ID, balo lang man yung information na Yes nitang po. ID. Yeah. Wow. So itang gang offline ay online naman dening biometrics. Yes po sir, possibly pong Maragul. either ini po or ing iris, depende po kitang device sa gamitan dang pang-verify. Then ang kaya katamo since sir, apansin din kaya katamong registrant, may kwala fingerprint, may kwala Fingerprint. naman iris. Iris, Yan po. yan. So, bali kanyan, alita na po may NIP. So, bali, ongoing naman po itong process na ni system na ibiyada ka rin kaya katamong government and private sectors Yes po. or agencies na para mag-rely kaya katamong PhilID kapag fully developed. Yes po, and fully implemented Implemented talaga na. sir, may karing kaya katamong private and establishments na po rin kaya katamong companies, banks, pag po talaga may fully implement na po ini sobra po kasanting na po kasi maka-question sir ala yung signature. Oo. Ay, signature. sir. Usually, Yan. number one po, Issue kukutanda tamo ka na. na ako yan. Din, kasi din kamagana kakakit na Yes, sir. kakakit na ako.
Nakita na yung pirma. Ito na, sir. Siguro, may kamali lang. Tala yung pirma. Pero itapin po, sir, nung kaya niya. Aliya po aksidente na alayang pirma. Yung kaya tamong PhilID. Sinadya niya po talaga. Opo. Aliya po aksidente yan na ededini ng pirma. Talaga pong alayang pirma. Yung kaya katang PhilID. Oo, kasi Uning ito- ing maging authentication tamo ken, sir. Detapin pong Biometrics. Biometrics. Which is, sir, alidala apo right. Alidala. Authentic. Ito Kasi, nga kopya. unique lang din, Yes, sir. unique Na rin opo, kaya opo. katamong fingerprint, unique na rin kaya Correct. katamong iris. So, definitely po walang chance na kopyan de. Correct. Yung aliwang tao ito, sir. Yung pirma kasi. O, sir, masaglia po nga kaya ng pirma. Forbes. Nung lalo na po, nung biyasa yung mga opyang pirma itang tao, saglia Ang tao, kopya na yan, saglia, sir. kopya Oo. na yan. Unlike nung fingerprint siya, sir, andyan pang dadalaking ID mo, sir, pero yung fingerprint ko, yung itap ko, alida ko rin na kaya kasi aluwaya ko yung Yeah. Correct. mga tayo po itang klaseng authentication na in the future po sana ito yung pato ng tamong klaseng authentication. Looking forward tamo. Opo, looking forward po kitang klase makatang klaseng authentication. Correct. And soon po kaya rin ng PhilSys and national ID na ma-implement siya po itang mga klaseng authentication. Correct. Okay po. So Nick, dyan tayo na rin pong idea rin kaya katamong kabalen na makiramdam ngayon nung nanula ba rin ang key terms, nanya ba yung PhilSys, nanya ba yung PSN na aman wandang sasabihan da kaya kami, PSN Yes, nata. oo. Nanya yung PhilID, dyan tayo na pong idea rin kaya katamong makiramdam nung nanula po din. So, rin key terms tamo kaya katamong PhilID is the Philippine Identification System. Yes po. Itang single national identification, itang sabihan din na pwede ang maging standalone na mo kaya katamong ID. And kakadua is the PhilSys number. So, the PhilSys number is a randomly generated or unique. So, wala pong kapareho unique. Yes po. And permanent identification number that will be assigned to every citizen or resident alien upon registration. So, burin na sabihan po, kayari yung may register step 2, burin sabihan, atin na kayo pong unique identification. It consists of 16 Yes po. 16 digit numbers. PSN, yes po. PSN. Yung makakabit kayo ni Sir Nick, unique pong permanent. Permanent. Ano pong kaya nyo sabihan, sir, hanggang Mabiyeka. sir, or andyang mateka, sir, apin nito yung Iya pa Api muna. na, dani pwedeng ipamita, kumbaga, api ning identity mo ito, api ning kekang number. Kumbaga, kareng sakin, Opo. dani naman pwedeng kopya ning kekang plaka. Plate number. Yes. Mga niya po niya yung link plate number tamo, sir. Chatted Yes. lulang number kanitang yun, tsaka apat O, na lang. tsaka na lang kasi masyado. Darag- May sana Darag- ulit ang chatted Oo, lulang, sir. correct, Okay. correct. So, mga tayong kikatamong PSN, bulis sabihan, unique ya po yan, so kailangan ingatan niya. Yes. Yes, sir. Kasi, eye po pamye, eye po pamagit ka rin aliwa kasi in the future po, even yung PSN alone, pwede kang makipag-transact Yes. kahit alay itang physical ID. I-search din mo itang number 8, Yes po. pwede doon yung akit ng kekang ega-naga ng information na makapalugkit ang kekang ID. Yes po. So, advice tamo, sir, karetang may ka-receive ng ID na atin ng PSN. Awo, retang may ka-receive ID kaya pamibale-bale tamo Yes na po. dineliver na ni PhilPost. So, ating kasi ta maka-envelope la reta, sir. Yes po, maka-envelope Oo. na rin. Oo. Po, tanga-receive ilan eh, sir. Tangki kayo, kaka-receive na pa, Sir Chris. Opo, nabengi. Nabengi. So, Nabengi yan yes. May ka-receive ni Sir May ka-receive Chris. ni Sir Chris. So, eyo po ug seret ang papel kay Opo. makapalug na ating letter kasi atin niya rin pong PCN ito. Yung PCN, sir, is atsuget ang mismong ID. Itang PSN po yung PSN, atsuget ang atsuget papilata, ang sir. papel. Opo. Correct. Itang atsuget ang papil. Kaya po, ret ang papil. Pota po balayo na ano yung papil ito. Eye po ug sa itang papil. Oh, yes. Kasi ka rin niya po maka-indicate Tingnan itang pong kaya note, yung... note ka rin Opo, na at- iya po Ugse. donut, Ugse, baskin ng korel. Eye papakit. Kasi ita pong PSN nyo, karetang may ka-receive na pong PhilID. Pota po, penug sa inyo itang sobri. Kaya pong mismong sobri at suya po itang PSN nyo. Eya po maka-abe kaya mismong ID. Kasi sir, pota malitulan ating ausantang PhilSys card number. Card number. PhilSys Which is number. itaing makakabit kaya itang Tang mismong card. ID, kaya itang card. Mhm. At yung tamong ausan na PhilSys number mo na itaing makakabit kaya itang kahit sa kita mismong papel. Kita Na po. letter from So, PSA. So, rata pong may nikwa ng PhilID, please. Saya po ugse, itang kaya kayong papel ay ikwa. At eye po pamakit kasi parang dapat po i-secure yan. Secure. Kasi yan po yung permanent. Hanapin po makakabit kaya ang presentation ng Sir Nick. Permanent siya po yung number ayan at aliya may palitan. So, dapat po eye wawala. Aliya. At eye po pagamit, eye pamakit ka rin aliwa pong tao. Ne po. So, Nick, nala pa rin ang alawang key terms tamo kining RA 11055. Itong PhilSys registry tamo a database that will contain the PSN,
registered records and information of all personnel registered in the PhilSys. Opo. So PhilSys registry, itapin po, ita pong unique tamong number Yes po. na which is the PSN po. So maka-store langan po king kaya katamong database. So Yes po. yung king central office langan po reta. Kumbaga nung kukuha mo pong birth certificate, marriage contract, makanyan po, makalink langan po kahit no ka rin tamungan pong muntang probinsya or no ka rin man po keti Pilipinas. Kumbaga gamit tayo po ini at makalink langan at mayakit langan. Yes po. So, piling sabihin na, kasi when we say database, baling sabihin sir, karin lang ang lulub. Lulub. Ne po, retang record tamo, Data. datang kikatang itang PSN, makakabit siya po yung correct. presentation. So, kini lang ang pumilaras. Apin po yung ausan tamong PhilSys registry. Ne Correct. po. At tapos sir, yung PhilID naman. PhilID, a non-transferable card, shall preferably be issued to all citizen and resident aliens. So, buri na po sabihan, ali tayo po pwedeng paggamit, like for example, kakuying ID, paggamit kay kang Sir Chris. Yes po. So, aliya po, muna, alwaya po picture. Yes po. May kulela mo po, pero May kulela ela mo po. parehas picture. Ela parehas. May kulela po na. Bata po malito kayo. Oo. So ita po, makanitaya po ita, aliya po pwedeng non-transferable yan po. Kumbaga, king card na ning bangko, may pwedeng paggamit ng ATM mo kareng Yes po. aliwa. Yes po. Mga taya po yung kaya na ng PhilID. No, makakabit naman sir, non-transferable. Ano po na. So, sabihin may pwedeng pa-transfer talaga or pagamit pa. Kareng, aliwa. Aside na mo siguro sir, no, let's say, kasi mangyari yan na mag-authorize ka. Basta with the Pwede, with Consent. the consent na po nitang mikibandi keng mismong ID syempre. Ali na po basta-basta. Sir, kaya nanlakan po netang balagi tayo tang PhilSys registry na. Nung nanlakan po netang data na kukuha ng tamo, karen kaya katamong re-rehistro po. So bali in deng information kokolekta mo keng step 2 kasi itang step 1 tamo apin ito itang retang maglibot-libot abala mag-census. Yes po, retang minuna pong magdalang tablet. Magdalang Sir, tablet. ato po rin magdalang tablet din. So ita thank you mo din kareng LGU tamo na sinawop kareta. Yes po. At the same time hanggang ini sasawop kayong step 2 tamo. Dakal po salamat. Yes po. So bali rin kaya katamong datas na ko-collect king step 2 is the full name po siyempre, sex, date and place of birth po, blood type. Yan po yung blood type naman kahit na aliye po balo, so pwede na ko man po magpa-register. Opo. So yung address po, Filipino or resident alien, so kita tampa po pong Filipino. Pansamantalangin ni po. Marital status, and then mobile number and email address po. So reta mo naman po rin kukunan at makapalublangan po karetang documents na kailangan po na i-presenta mo kaya katamong registration centers. Yes po. And ini sir, idagdag kaya mo i-make sure na naman po ng PSA na alila po lumwal din yung information na binigay kaya kami. And confidential na po and very secured king kaya katamong database sa PhilSys registry na alila po lumwal and magamit lang mo po solely sir kitang purpose of mag-register kayo kitang national ID. Po, kaya po nung pansin nyo nung yung time na magparehistro ko sir at ila pabasa ka na ako na information na ini magamit siya mo na ako sir makaka-acknowledge ko na gamitan din information ko kay makanini. So parang makanitaya mo po ali kayo po may tatakutan na lumwala ring information nyo na po gawan ng office ito since poprotektahan dyan naman po natin tamang batas about Ken. Po. Sir, ni kaside kitang demographic ausan tamong detang full name, sex, nanla pa po retang ausan dang biometric data naman na kukuha ng tamo ka rin. So retang biometric data tamo, api na rin ding detang iris scan itang nung may kapagpa-register na kayo. Yes po. Itang balang telescope na level ding iris Tamo. tamo. Sir, tang bala mo binocular na sir. So itang rent 10 fingers tamo. So reta mo po reta kung if ever man po na atinta mo pong extra fingers, so reta mo pong 10 working fingers. And atin naman siguradong guidelines sir na nung atin man kulang adaliri for sure atin lang guidelines. Atin naman na mag-assist kayong registration centers tamo para karetang special cases po mga nita po. Yes. And then itang siyempre picture para if ever man na king personal and then king ID compare deret po.
Tsaka in addition pala kitang demographic data. May kapatunay na rin yung PSA kasi ita mo rin po yung tatalan ka rin birth certificates Yes po, or opo. kareng datas daw. Then kaya katamong Filipino citizens. So ita po ela po mag-nervous or Yes po. po mag-alinlangan na ibiyo rin kaya kayong Apo. datas kaya katamong PhilID. Kasi actually sir, dakal na lang kain even CPH, aliwa pang surveys po Yes, correct. na share na lang information and wala naman pong so far, wala naman pong parang leak or may divulge na statistical information. data. Yes po, na talagang data pong information nyo as in talagang magamit lamang po for the purpose na itang nung survey yaman po yan. Kaya katama sir, itang PhilID registration. Ne po. Next tamo, Sir Nick, nalo na pong edad ding kaya katamo rehistro ngayon kasalukuyan. O kasalukuyan kanita kasi uli na ning pandemic milyari kaya katamo. So dati kailangan 18 and above Yes na po, pa ito ako, pang na legal pwede- age na, sir. legal Opo. age. So ngani masayaming ibalita na pwede na la pong i-register din kaya katamong anak na 5 banwa patas. sir. Patas, opo, 5 banwa patas. So nano pong kain sir yung kukuha ng tamo ka rin yung 5 banwa patas. Nung wala naman po kasing nung wala naman pong requirement, syempre alala pa po humid ID rin. Yes po. Alala pong driver's license. So sigurado po niyang kapanganak daw atin na la pong birth certificate. Yes po. Ngani one question daw po rin kay katamong mamamayan. Sir, kaba po yung pila PSA, region. Sir, alake pong oras para munta ka rin. Online na po ngayon sir. Sir, correct. Online na po. Kailangan tapos pong pa-schedule. So, yan na kayo po magadwang isip na pa-register yun po rin anak yun. Nung ating kayo pong asa sa likod, ito po sabihan tamong local copy na Yes miniwan po. kaya katamo ang kereng LCR tamo. Opo. So, pwede po dalan tayo tangkulig rin birth certificate of live Personal birth. copy. Personal din. copy nga Personal sir, copy. personal copy nga sanda. Sir, kutang da kasi sir, NSO copy pa yung birth ko Itapang lumang-lumang Opo. NSO copy pa. Pero Pwede masating po ba? naman po kondisyon. Okay ya pala, pang pirat, pa sira-sira, basayo pa rin information ko. Malaria po bang gamitan as a requirement po? Andiyan NSO copy pa? Yes po, pwede po. NSO, LCRO, local copy, personal copy, pwede po. And then, ito pong PSA. So, pwede na mo. O ito naman pala sir, kasi rin aliwa, Yes, isipan daw opo. uning magkaaliwa ni NSO copy, PSA copy. PSA Ay, na yun. pwede ini. Kasi NSO copy pa yung ako Opo, pwedeng opo. kasi PSA ni nga na ngayon kakayanta mo sir ding PSA ring record. Let's say itang NSO, alala pong expiration, sabihan da pong dapat alala pong expiration nandiyan NSO copy Depende kayong Paggamitan, mo. opo. Pero kaya katamo sir, alita naman po mga even NSO copy pa nung ala naman po may bayad ng kanilang information Yes, sir na. opo. May nalili mo po itang lagyo which is PSA. Sabi natin pong Sir Nick, accept tayo Sir Nick. Yes. King registration ng PhilID kahit NSO copy pa po yan. And sabi natin sir, itang LCRO copy or itang personal copy po tatanggapan dyan rin for national ID, PhilID registration. I-accept niya din po yan. Po. So kareta pong magadwang isip na magparehistro pwedeng ka ako NSO copy kasi matamad na akong kumaking outlet kasi marakal tao, marakal pila. Pa-schedule. Mamasahe ko pa. So, pwede lang pong i-accept rito. Po. Okay. Yan naman, sir. No, rin daw po pwedeng gamitan ding PhilID. Nan lang po rin uses ning PhilID. Ayan, so summarize ta niya mo ini. Yes po, may marakal na rin, sir. Kasi marakal na rin. nung lalaban tayo po, kitang presentation, definitely pwede din gamitan, mas kino ka rin. Mas kino ka Yan po. rin, Since yes. national ID, nung akit de kitang presentation na maka-flashing kaya tamang screen, nung pitong gatong galantala po rin, marakal la. Ay tayo po mayari kay. Marakal na po din. And sample lang tanya mo po, sir, karing mapilan po kung karing makalista, kaya kaya So, katama listahan. Ring very important transactions na gagamit tamong ID like bank opening, bank transactions Yes tamo po. Tapos kapag king school, Yes po. mag-enroll tamo. Yan. So
pwede tayo na pong gamitan ng national ID. Ay, Kayong makanta. yung national IDs. Oh, so, nung lawin tayo po kasi sir, nung antimo po rin kaya tama magramdam nung basan do tunggal din eh. Ba, anjang no ka rin pala, pwede kayong gamitan Pwede. yung Yes, national opo. ID. Pwede Yan po. po. So, makanyanda kayo pong agkatan, karetangan na pamerehistro sir. Kasi Merehistro. po mag-doubt la pa, no? Ay, hindi ko paparehistro. At least po ngayon may kaka-idea kayo, di na nakatang linaw sir Nick. Nung nanuya ba yung use na ning ID ngayon nung nano bang importansya na bakit ko kailangan magparehistro? Bakit kung kailangan ko mong ID? Sir, maging issue pa Kenny, yung isipan mo pota dingaliwa labisang perehistro kasi pota isipan da gumastos la. Pota ating bayad. Ating po bang bayad din ni sir ining parehistro keng Phil ID or National ID? Karang kaya katamong Filipino citizens, all free po yan. Okay, so First wala pong bayad. registration. Yes po, so wala pong bayad. Wala Sabihin, pong bayad. opo. So, happening first registration tamo po. In with fees na naman po is for the replacement. Yes po. Due na po ning may walayo or May pakliya. may pakli. may pakliyo. Kande po na. May kamali ko po ketang pang fill out na Yes po. nitang fill out dang ay tapong ausan dang form 1A. Okay po. And then maliya po pa nga print uli po ketang malita mo pig fill up. Opo. Ngayon din po kasi minsan ding aliwa po maging issue na married na la po oning sa nila po gagamitan da is single. Okay. So, ngayon po, mintala, pinresent day, tang single. Single. ID na, sir. Okay. Oo. So, maliya po yung lumandang Maliya po ID. yung lumandang Okay. ID. So, bali sabihin, sir, pag makanita po, atin yung bayad. At Yan ina po, po libre. kulang bayad. Pero as of now po, wala pa alay pa naman pong exact or implemented price. Magkano yan po itang replacement and then updating. Okay. Ay, actually, sir, parang kaya ko manaya pang guidelines. Guidelines, yes. Guidelines Okay, so pa muna, manaya yan. pa muna yung guidelines, sir. Na, kasi po, itang with fees, actually, sabi namin pong, Sir Nick, makakabit siya kitang kalupan ng resident alien, subject to fees to be issued by PSA, but as of now po, lalabang During, din yan. yes. So, guidelines siya. Alam And ko po, guidelines siya. Manayta pa rin guidelines. Nung kapilan, dito pong ating issue ka ring Phil ID da ka rin. Ding makiramdam po ngayon, niretang ating pang mali spelling lagyo king Phil ID, mali gender, mali birthday makabit king Phil ID da. Manantabi tamo pong guidelines and announcement from the central office and kaya kami din po. Definitely po, may pabaluan kayo. Po, kayong programa po pong INI and karing kaya kaming social media platforms, Facebook, FB page, na mag-inform kami rin po pag open itang correction na ausan tamo sir o itang pamagpaayos kitang karelang Phil ID. Hopefully, ala pa naman sanang may wala. Wala pa naman. Pero May sira. may sira. Pero nung atin man po, atin la pong solusyon din, itamupin po as of now, alayo Wala pa na sir. Iya pa po pwede itang makanta. And then nung atin man may wala, pwedeng sa likod din pa itang transaction slip, Slip, na binyena ning registration center keti Pampanga itang kapit ng bond paper Yes po, na tang- mga print. So pwede yan pa pong sa likod ita. So, once na may ka-updating tana, so pwede tana pong i-present ita at nung makanano po ing process. Yes po, okay po. So for resident alien sir, makakabit Kenny, yatin niya pong bayad din ka ring resident alien. Yes, as of now po kasi alita pa po mag-register resident alien kasi po atin la pong kaukulang bayad din. Pota pong magpa-register la kasi kailangan la pa pong Okay. makapag-stay Kenny ng 180 days Yes, o more than 180 na sir. 180 days. 180. So, Kaya more than ilang 6 months months na sir. More than 6 months po na. So, dapat more and then than natin na rin tatalan certificates, ICR, ICR, RI card po. Ito pong definitely tila pong requirements Tila na. Nung dapat. ikatamo pong Pilipino, ni-required na katamong documents, ating documents. para magparehistro. Atin la Siyempre po naman. ding resident aliens, atin la naman po na. Yes, correct. Supporting documents. And makakabit kayo ni Sir Nick for those with certificate of indigency na. Fees shall not apply. So balam sir dimdam kinin yung kitang civil Kita- registration. Oo, Po pag mag-file yan, kang correction, parang sasabihan ka rin pag ating kang pinresent na certificate of indigency, ma-waive ya itang Yes, gastusan itang mo fee. king LCRO. So same with the PhilSys. PhilSys po. Mga kanya naman po na. Okay, so pag may present lang certificate of indigency, yes. ma-waive ya po Ma-waive itang la rin ang okay. fees. So, ngayon sir, since ayan po, at least atin na lang idea sir na nung atin bang bayad, na ano ba yung benefit pag ginawa lang Phil ID, no, karang di pwedeng gamitan. So ngayon sir, marakal po, karing kabalenta mo, kaya Pampanga, manaya na lamong ID. ID. Yan po. So, parang, waiting na lang sir, Sir Chris, ikuha na din kaya. So, After pila niyang years, sir. yesterday po, More than abe a pa year. Sir Oh, Chris, yes, karetang makapilang manaya ruguking ID and
luckily and happily, Last last night, receive na po itang Opo. kayang PhilID. So, kareta pong manaya, manantabi kayo mo po, gagawa na po ng PSA yung egana-gana together with the BSP and Yes. PhilPost. PhilPost. And other agencies na maka-attach king PhilSys ingega na para ma-release lang ang po din ng ID na may rehistro. Ne po. Sir, dyan talang parang idea mo rin kaya katamong kabalen. Nung makanano po ba yung distribution process na ning kaya katamong PhilID? So ito before kay discussion kening PhilID distribution in addition ketang magpa-register. So we advise po na magpa-register na lang rin kaya katamong kapwa Pilipino kasi po Yes. kapag po may kapag-pa-register tanang ini, buri na sabihan lalakad niya po. Manayan na lang. Manayan na lang Opo. po. So kasi isipan da sir, no man ma-receive detang Kailan aliwang ma-deliver, away, no man ma-deliver, na ako man parehistro. At least po retang pa maka-receive ID, may parehistro na lo, manayan na lang Manayan sir, na lang. na ma-receive la. So, ing sasabihan mi po ka rin, datang mo rin itang time, just like Sir Chris. Kap na kayo po may rehistro, Sir Chris? Yung opening na ning So April yan pa po ito. April, Last month last is year yan pa po ito. February. So Sir Chris po may rehistro yung February Sir, 16. February 16, last year po yan. Sir, Yes. receive na po yung ID na yesterday. Nabengi. Yesterday na po receive. So, ito po yung sasabihan mi, since pag may rehistro na ko po sir, definitely datang yung ID. Datang yan. Po, datang yung ID. Kaya po retang alipa magparehistro ken kasi isipan tayo no man ma-deliver ding ID. Agkatanta na lang. And nung apansin nyo sir, Sir Chris, February, and then aliwang ka-office mate tamo po, March, April. Muling sabihan po retang mangutang dati na retang mo munang may rehistro. At ina pong lulwal, karing ID dan po. yes, Marirelease correct. nila po rin karelang ID, detang may rehistrong Feb, March. So kareta pong mangutang, karetang month areta last year no tela pa ma-release ding ID do. Ang tabayanan tala mo po baka karing kasunod deliveries kaya bene Tutok kayo. yung ila na. Ano, sir? Ah. Opo. So nalamang po din kaya katamong kay Sir Nick yung para medyan lang idea rin kaya katamong So, itapin Kabalen. po, after na ning step 2 registration Yes tamo po. ning PhilID. So, Yes, apin opo. itang distribution process tamo. Ano ka rin niya pumunta. So, itapin po nandin, ren data, sumuntala po kay katamong database. And then, at the same time, in BSP po kasi yung mag-print po ka rin Yun. ID Oh. tamo. Okay So, po. puri na sabihan, secured lang po talaga. Yes Uling po. gagawa lang pera. Opo. Ilang tatalan ka ring bank. Yes. So, At secured Alia lang. po Miras Carela itang parang kaya na mag-print ID nung ano na Correct. po secured din Yes, kaya katawag. Correct, Oo. correct. So, itapin po, personnel from PSA turn over the PhilID to PhilPost po. So, Yes, po. ito pong kaya mi king PSA na maka-assign lang king printing. Yes po. So, ila pong mag-distribute ka rin PhilPost mo. So, and then PhilIDs are then processed. Itapin po, sorting by post office using zip code po. So, ayan, sort na lang po ning PhilPost by zip code and then kita pong maka-assign na kening zip code na PhilPost ID. Ila pong maka-receive at ilang mag-distribute. Distribute. Yes Kening po. kaya So para ma-segregate la sir at miras la po ketang istong lugar. Opo. Sir, kuno Yes. kanila dapat miras ding ID ne po. Opo. Yan. So, enrollment to PhilPost tracking system. So, atin niya rin pong tracking system gawaing PhilPost. Yes po. Para po if ever man na itang transaction slip na binyan na po ning kaya katamo registration centers, attract tayo po ngini through online po. Yes po. So, kung ala naman po kita, kasi most of the time po, kukutang da po din kaya katamong kapwa Pilipino na, sir, ala naman po kening tracking system na ning PhilPost. Not found ana sir ne, found. not found ana. So, ito po, buri nang sabihan po kanito, alay pa po keng custody na ni PhilPost. Kaya PhilPost. mag not found dyan pa sir kasi makakabit kita enrollment to PhilPost tracking once na turnover na ng PSA retang PhilID kay Correct. PhilPost. So, Correct. sabihin nung alay pagkitang tracking, meaning either pwede naman siguro sir po touch pagkitang sorting process, Yes. so sort dala pa, or possible at pagkitang printing Opo, process. correct. Okay. Kasi mabilog ang Pilipinas, sir. Ita pong BSP tamo Manila. Iya po Yamong mag-print. pong mag-print. So, Kaya mga centralized po yung printing niya, sir. Yes. Metong yamo po talaga na okay. Kuling po rin data tamo talagang si-secure dala. Opo, and burida po siguro talaga metong yamo yung talan. Yes, Karetang correct. information tamo na Yes sir. po. Okay, so nanya po itang step
trita mo, Sir Nick, king distribution process? Itang dispatch of PhilIDs to mail distribution centers. So, retapin po, kaya rin na po ni Ken PhilPost sorting na ning zip code. So, kaya ni po naman ken province tamo, in province tamo na atin pong main office na ning PhilPost, ila pong mag-distribute kanya kayan every municipality. Municipalities. Okay. Karing local, ausandang local post office Local din, post sir. Okay po. office, yeah. So, kasi actually ako sure, sir, halos every municipality naman nata ating munisipyo. Ating PhilPost. PhilPost. Yes po. Yes. Post ating- office na yes po. Kung no possible na miras, din kaya kayong Oo. ID. Next po, Sir Nick, na niyo bing... So, dening halos kayo nga rin, para-pares lang naman. So, rin kaya katamong PhilPost, yan, in delivery na is to door-to-door delivery, sir. Door-to-door po. And then, itang letter B naman po, pick up at post office. Post office, yes po. So, rin aliwa po kasi kaya katamong kapwa Pilipino, magbaka sakali la, sir, mumunta po keng PhilPost na ning munisipyo. Yes po. And then papacheck dala po nung atsuna la ka rin. Then aliwa, luckily Atsula, atsula sir. po Opo. ding ID. Kasi po medyo madakal na po ring ID tamo di-deliver na yung PhilPost, kaya po medyo atin mo pong delay dita. So ita po, kailangan tamo po ing pasensya. At Patience. ma-deliver lang mo naman po rin. Thank you, Datang katamong mo ID. rin. And then ita pong letter C, Sir Chris, Personal claim of the registered person or authorized representative Yes. to PFRC. So, PFRC po, ini nga chuking Yung kaya Sindalan. katamo, po, Sindalan, sir. Opo. itaging office tamo. King Sindalan po. So, naniya po, buri na sabihan ng RTS. So, yung RTS po, ita pong return to sender po. So, binyayo na po ng PSA King PhilPost. Ngayon po, nung after na po ng Pilang Aldo na Attempts po na, attempts, itong patent. 3 attempts po yung balong Yes po po, 3 three attempts, attempts. po po deliver kay pamibale na ning Pilipino ita pong kapwa atang Pilipino po Opo, or itang registered person na ausanda, Yes sir, po. itang magibandiking ID. I-deliver niya po ulit ni PhilPost kaya katamo pong office niya PSO keng Sindalan for custody po at para maging safe na la rin po Okay yung po. ID. And then in kasantingan na po ning kaya katamong officer in keng PFRC uling atyo naman po rin kaya ka rin kukunan depo ita number. Yes po. And then mag-text naman po yung kaya Yun. katamong Office na, office para po asabyanan niya po ni ing tao Ang na ini registrants na na. attuning Attuning ID ID na. na Okay. getting office and then i-claim na niya mo kaya katamo. So, masating niya pong kahit sir, na at least po, retang aman man yupin po try ang 3 attempts. Sir? Three 3 attempts, attempts sir, po yung yung PhilPost para i-deliver niya ining ID and pag aliya po may deliver, I believe, sir, parang magstay pa yata ka nung 30 days king PhilPost bayo de ipadala Yes, kaya sir. katamo ni. So, Correct. after 30 days king PhilPost po, pa rin may kwa king may PhilPost, apin po itang second pick up at post office. Karon niya po itang step 3 which is mira siya king kaya katamo ita pong aman man yung return to sender. sender. Sir, itang return to sender na aman man na pong Sir Nick. And in PFRC po is mag-text siya karetang receive me ng Registrants. na sasabihanan de po ata sir na attuning Na tuning custody ID ne po. na. Pero ali kayo po Okay. pilot to, alila po direct miraras kaya kami ring ID ne po kasi ating aliwa sir na mumunta king office tamo. Opo, opo. Atune po ba yung ID ko ken? Mangutang la sir kasi balada ka-rehistro da uning kaya katamo la may rehistro kaya katamo Oo, yaran miras yung ID da. Which is aliya po makanita. Reta pong sinabi ng Sir Nick, door to door, pick up at the post office. Post Makanya office. la pa mo po ring Services. opo, retang way para acclaim nila ring Acclaim ID eh. before ya po mag RTS or miras king Okay. PSA King king PSO. custody tama po na sir. So total abanggit sila po din ng atlong step door to door, pick up at the post office, tapos itang RTS pin po nga man nyo. Siguro sir dyan talang idea rin kaya katamong kabalen, nanula ba rin yung proseso nga rin nanyo itang RTS, nano itang door to door step pa ito. Makananula po kaya reta Sir Nick nung ita pong door to door sanda. Oo. So bali itang PhilID distribution niya din under PhilID distribution niya rin itang number 1 is the first and default mode of the door to door delivery. So ita po talaga yung implement ng mumunang step ning PhilID or ni PSA na papa door to door dala po kay PhilPost. Yes po. Tapos, where the letter carrier delivers PhilID to the deliver address and registered person. So, bala mo po, akakit mi rin kasi na maging pwede po na
maging delay na itang may ako na po kitang address ay ni. Usually, po. Apin na tingnan yung- ka niyan. Happy po yung mag-delay talaga kasi magbalik-balik ya po yung kakatamong courier. Opo. Kitang address ay ito. Parang happening challenge yan eh, sir. Karing Challenge. King Phil Post naman na minsan kasi mangupahan niya agad ang Oo, totoo. Dati After mga 2 yan. to 3 months, 4 months, makonaya ka rin, Makoya, sir. opo. Datang yung Phil Post kasi kebit ng delivery address, itang Itang upahan. residence Dapat das na nanay, sir. nini, Alam Alayo. kitang upahan. Ah. So definitely, sir, ano yung claiming ID Correct. kasi Yes, alayo yung Mickey oo. Bandi. Niya po. Okay, so ito po yung maging challenge na po yung kikatamong Challenge, Phil Post. and actually sir, parang apansin ko kitang kikatamong record na ring RTS, maragula percentage daring may RTS is retang meg move la retang edo akit retang Mickey Yes. Bandi king ID. Pilang percent rin po ito ha? Almost 80% daring may RTS aside ka retang disease. Ala no retang karetang address. Opo, wala no karetang address or dala allocate kuno ka rin la makatok ng Nung na- ka rin opo. la linipat residency. Present residency na. Ngayon sir, ining second mode naman itang pick up at post office. Makanano naman po ining pick up at post office ay ni sir. Ito po, fill IDs with 3 unsuccessful deliver attempts. Ito pong sasabihan tamo din. Opo. Kapag po in courier, let's say, makamotorya po or makasakyan na tipulag yung fill post. Yes po. At lune pong beses bibalik ketang address sa binyanan nitang registrant. Opo. Ngani, ita pong ID na nga ito, before ya pumiras kaya katamo keng PFRC, magstay ya pa pong 30 days keng fill post. And then, baka ayalak na din tao na, ay wapin pala, may, ala na ko pala kitang address, makanano din i-deliver. Baka sakali ya po keng fill post or kareng local, keng kaya katamo munisip yung post office. So, pwede ya po magbaka sakali, baka atsuya po ka rin. So kasi sir makakabit magstay ya pa po na 30 Magstay ya po, days 30 kay days. fill post after na itang failed 3 Yes, attempts. correct. Yan po. Ang yan sir itang RTS naman, itang third mode na ning delivery daring fill ID. Itang RTS na sasabihan tamo nandin napin nitang return to sender. So wherein the fill IDs are turned over to the corresponding PSA provincial statistical offices and PhilSys Fixed Registration Center. So buri na po sabihan itang PFRC itapong Fixed Registration Center tamo, PhilSys Fixed Registration Center. Apin po itang located dya po king Sindalan PSO. Apin po retang 30 days na la pong makastay ding ID keng fill post and then ala pa pong mumunta or mag-claim ka retang ID. Ing fill post na po mismo ing Mag-turnover. mag-turnover po kaya katamo. Okay. Oh, so atad no po ning fill post king office At sir. ano po ng fill post Okay po. king office. So, and then ing office naman po hanggat agyo na po kakaya na po iti-text na po retang tao Detong mareto. Okay kung di po. katarang kwanda, kitang binyedang kaya, chula ring number Oh, na. apin po yung importansya na yun Yes. sir karetang Yes. magparehistro na mami Totoo. kayong contact Mami number ne po. Kasi baka kabit nandin kahit ang presentation tama sir optional, Optional, makakabit po optional. na. Pero yung importansya na sir apin po yan luto na Yes. nanong memiya kayong contact number kanita ating kaming way ating yung weighing correct. office para at contact na Reach kayo na na kayo. sir tuning ID kasi po nung ala kayong binya contact number ala tamong way na sir. Yes. Kasi nung eda na kayo akit kitang pito ko lang anyo at alang makakilala kayo ka rin ala tamong way para at Correct. trace tayo pa ne sir. So ito po yung medyo masakit nung alila mamye contact number. Tsaka, in kasantingan pa sir, in addition keto, may contact number. At in kasi kanong may text na may rejecting ID na. Opo, oh. So, buri na sabihin, balo na nanong gawa na pa si Bayo. Opo. Or mga nano yung pa-register pa si Bayo. So, ay na po yung kesantingan na sir. Advantage na po retang may contact number. Natin yung weighing office na Or in central, central office. office na contact ang dala po niya. Aside kasi nung alalampin niya talaga sir, masakit Oo, ang masakit na mo lang i-trace. sabihin. Sir, makanini po. I-reach. Nitang door to door aman man tamo. Makanano po yung proseso na nini sir. Nano po yung kailangan ng ipacket ng registrant, nano yung kailangan ng ipaltoget ang mag-deliver. Awo. So, bali, ing number 1 tamo, akit tamo, registered person and then authorized representative na or letter carrier. So, yung number 1 tamo, kitang chart tamo kasi is delivers the fill ID to preferred delivery address. So, Opo. sabihin nitang binya ng address nitong registrant tamo sir karindi talaga i-deliver. Opo. Si adwala keng step 2 tamo, adwala po kasi ring pwede tamo pipag-deliveran. Opo, ay aga nakakonta sir binya kay permanent ko nung ating kapang sabi din nung ating kapang Present. address ibiyam yan naman Ibiyam ne yan po naman. ani tayo po kain. Tapos atin niya kasing choices ka rin nung buri mo kitang present or permanent may deliver. Okay po. So ngeni after na po nito present day itong transaction slip na binyan na po ning registration center pong kapit ng bond paper. Ay, na tapong ating papila QR. binyeda po after may Yes. registro na sir. Yes, Okay sir. po.
So, or if ever man po na alata mo po kembale, ngayon ni, for example, magobrata mo po, alata kembale, ngayon ni deliver na po ning Philpost ing ID tamo. Opo. Nung atune man po i-mother ta ka rin or i-karempe ang ari tamo, maglakuan ta na mo pong authorization at the same time attach na po nitang ID tamo. ID, okay. So, atin lang pong kailangan ipalto. Documentary Palto requirements. sir, basta, Mm. para i-demo po, basta-basta ipie. Oh, like for example na pepakwa ka mong birth certificate na kang kapatid, kailangan na tayong legal authorization age, letter. oo. Ito, makataya rin po yung PhilID kapag release na po ng PhilPost. Okay. Sir, ito naman ako sandang pick up at post office. Pakano niya po yung kaya na nini, sir? Yung parang instructions ng mga nanong kailangan dang idala para po aqua Acclaim din din. ng PhilID. Claim din eh. So, ita pong pick up to PhilPost or the post office din local. So, the claimant presents either his or her transaction slip Okay. or any valid ID to post office. If he or she is authorized representative, he or she will have a present other supported daw. Itapin po itang sasabihan mi, liwa mo po itang potamig deliver yung PhilPost courier keng pamibale-bale. Metong yan naman pong requirements itang authorization letter. If ever man po na ating kayong utos na kunan niya po yung IDU kayong mismong office na ding office. post office. Okay. So, parang ingakakit ko kayo ni Sir Do, may bawasan niyang metong step. Halos kalupan niya po ni door to door. Tang Yung door to diferensya door, na mo ni Sir, Ikatamong ikang muntaking muntaking post PhilPost. office. Po, kasi Local itang post. door to door, mas maginhawa yung door to door kasi nakalumbal kimbalan eh. Pero yung kaya na po nining pick up at post office, yung pagkakaiba na getang door to door is ikang munta Ikang yung munta. post office. Okay, Yes. para kunan mo po yung ID. Correct. Oh, sir, itang kitang return to sender naman. Mga nanong na po ding yung proseso na nining kaya ngayon, return to sender. Kita naman kay return to sender. So, buri na sabihan, itapin po sasabihan minan din na i-text na kayo ning kakatamong registration center, fixed registration center Opo. tamo. And then kailangan po na magdala tamo rin pong valid ID na identity tamo na itamo ito. Yes po. Same with, bala mo door to door, sir. Opo. Kailangan mo pa ito Correct. identification mo So, naman. Opo. buri na sabihan nung sinabi na naman po, ala ko po kasing ID? valid ID. Oo. So, atin tamo po kasing kareng barangay officials tamo na barangay certificate Yes po. na dapat atinyara mo rin pong picture ito. So, baka ta pong i-identify tayo mo po na ining tao ngayon ni Yapin. i-releasean tayang ID, yaapinin kayo. For the claim. And then, atinya mo rin pong papirmaing office na katunayan na receive na niya po itang ID. Okay. Oo, tila pong pasign eh, sir. Atin na pasay. Sir, na din tayo pa sasabihan nining RTS ay nini, return to sender, sasabihan tayo. Nano na po ring mag-cost para maging yung return to sender. Parang mira siya getang mode 3 na return to sender po. Sabi na po kasi kayo kaya katamong slide. Opo. So, when the 30-day retention period with the local post office, ita pong kareng munisipyo yung post office namo, has already lapsed. So, burik sabihin, tang amal man yun na din, sir. Di na Magstay pa yan siya 30 days. 30 Ne po. days, So, burik sabihin, after 30 days, Biyado no, kaya ma-RTS na po na. Okay po. And then kakadwa po, reta po kaya katamong disease, may disease na lang, po ikuwang Tang ID ID na. da. Dito po nga kamatayan doon. Oro buding ID ito. ID do. Doon po kuwanin kayang kamag-anak dito. Opo. Okay po. So, Tapo, i-clear tayo mo ito, sir. Nano po ako. Dane po ako. Dane po kuwanin kayang kamag-anak. So, daladayangan po kayong PSA ito, Okay po. Fixed Registration Center. Okay, sir. Kasi linawan miya mo pita po tatim biglang mga nagalan na pantunan ding ID danitang method ang Method, kamag-anak. kamag-anak, So definitely po pag desisyo RTS po. RTS na po ito. Meron siya poging custody Kasi tamo po na. ating gang experience mo din na sabi na PMIA pwedeng kunan gawan demo anong subi ni ruling hala ni ruguing Ay, karelang kay Rugo. kapamilya. Oning So, ali po pwede ito. Opo. Diyan pong kay mga nano yang kaburing aga na ka, hindi kayong kamag-anak Opo. na may sa mga kabilang buhay na po. Ito pong correct. getang Phil ID po isetaya po pwedeng ibiya talaga. Yes, Sir. correct po. Nanula pa po din aliwang kay sir, circumstances po para ma-RTS yung metong ID. Itabin po ita pong kakatlo itang alane po ing
ing registrant ketang address sa binye, no? Mhm. Metong niya pong reason ito na ma-RTS siya po talaga. Okay. Tapos ita pong kapat is registered person has already moved out of or transferred, Transferred, different address, ayan po. Akin po rin sasabihin din din sir, ito may maglipat ng bayo, mga maglipat. makupahan lamang po niyan time na parehistro lang. So, Bisan po kasi atila pong kontrata kening Pampanga. magobrala po Makobra sir. lagi may inu pala kay ni mapilang bulan balada rugo yung fill ID tamo after 1 month or after 1 week datang Makuwaya, niyo oo. makuwaya po. O ngayon may yaring kontrata da lumipat na po si bayang obra. Apin po rin din ang ito na po allocate. Okay. Itang registrant ito. Anya po mga RTS lang sir. Yes, Ako correct po. O ngayon sir, ing kay naman po, since tracking. itang kay, no ka rin lang po pwedeng track. Sabihin tayo po, tipo, patulang king ID ko. Aman man yun na din sir, atin yung tracker, yung PhilPos. So, nano niya po itang So may website? kagawa na po mga nito. Oh, Yes, pwede niya pong correct. tracker Yeah. sir, yung PhilPos Something, eh. eh. Nano niya pong website yung lupan da sir? So, ing website tamo pong luban, maka-flash siya po kitang screen. Apin po itang tracking.philpost.gov.ph po. So, akit yun naman po nung apin po talaga. At yun po ka rin yung logo na po ng kakatamong, ing kakatamong Philpost. Oo. And then, akit niya po ka rin na itang enter tracking number. Apin po itang ausandang transaction number yun po. Ketang balok po 30 digits sorry 30 digits siya po ito 29 to 30 digits siya po 29 atayan to na 30 po. digits siya po ito Makakaba na, makakaba Kung po. kitang transaction ID nga man wag da po Opo, atayan na sir. correct. So, i-enter yan mo po Ken, and then i-click yan mo po itang search button niya po itang ausandang track. Okay, tapos And then kapag po linto po is not found ya po buri na po sabihan ita po nandin alay pa po kayong custody na ning Philpost. Philpost. okay po. And then nung atune naman po kayong return to sender mayakit na mo rin po na atyo kayong return to sender. Opo, lunto niya kitang status na niya Lunto sir. niya kitang status. Okay po. Okay. So burin sabihan po alano ko pong aluwang pupuntalan nung aluwa na mo po yung kayong Fixed sindalan. Okay Fixed po. registration center. Sir, dakal na rin buring makabalo mo rin karing may nga rehistro tamo. Pila na po ba rin kay? Diyan tala pong update. Pila na ba rin may rehistro as of makakabit po kin tracker tamo as of March 11 ne po. Pila na ba rin may rehistro? Pila no ring May may distribute. ka-distribute ID, receive ning PhilPos kay katamo and distribute da pong ID sir. Ring total registered tamo kasi ngeni is 1,674,840. Okay, so marakal na la po. Migit rehistro. 1.6 million sir ne ding rehistro ta no. Tapos ding number naman ding receive the ring Philpost or by the post office is 306,037. And then total delivered by Philpost po. So bali kay namo po pala 3,000 plus or 2,000 plus na lang po ring ali ma-deliver kene. Karetang total na itong 306. So 303 na lang po rin delivered by post office po and 515. Tapos ongoing delivered post office po is 1,844. Ito na po rin mitatagan. So percentage delivered by post office po is 99% po. Okay, so as of kaya po ini na sir, March 11 po na. March So 11. peka latest figures Latest. po, ne po, Yes, na correct. total ng tamo. Eh natin po makakabit kayo ni sir. Return to sender na naman, 678. Yan po. So last week po balo ko 580 plus or 480 plus lang mo po rin kaya katamong return to sender na chuking PSA fixed registration center. Ngayon po is 678. If ever man po na ingmetong ka rin makiramdam niya po ngayon kining kaya katamong radio station. Opo. So, panaynayan niya mo pong ma-text ing number you or nung may kapamya kayo pong number king kaya katamong registration center. So, panay niya mo pong ma-text and then kapag po may text kayo, pwede yun na pong i-claim kitang Fixed office service. tamo. Opo. Or siguro sir, actually atin tamo din contact number, ne, mobile number. If ever na ali kayo may kapamye mobile number at the time po na marehistro kayo. Pwede ding i-verify. Opo. Later po i-flash me king screen kasi balok kitang presentation natin niya pong contact number at yung office na pwede Yes, tang correct. i-present. So later po ipakit mo yan eh. Sir, nakakakita Kenny, a percentage delivered versus total registered 18.2%. Daring marirelease sa ID out of 1.6. So akakita po mababa po, medyo maritakla pa rin may release sa ID. Pero a-assure na po ng office Sir Nick na and even ding ka-tie up tamo po kayong project ay nagagawan naman po yung ega na gano para
atagal tala, Ma-deliver sir. at Detang makapending tamo na ali pang marerelease sa ID ne po. Ma-deliver Tsaka yung mo rin. itong in addition keto, kapag kasi niya delay la ring ID mo, pinitang ausan dan dadalan tan deduplication Yes process. po, atintang deduplication. Sir, Oo. nanya po yung deduplication. Pinitang Kaiser, apin po itang lalawin deing metong information nung atin niya pong kapares like NBI po. Pag kinangwa ating kalagyo, tiyang kaso, siyempre madelay po itang Yes, certificate. processing. So bali makantaya mo naman po yung field ID. So i-ensure na po na alata mo pong kalupa, lalo na ita pong PSN tamo na may banggit na din, kailangan unique ya. Unique. Ido-double check dala po apota may patungan niya, makanyan. So bali antabe yan po, kaya secure ya po talaga yung ID tamo. Okay po. So, ay po, sana po karing makiramdam na ali pa may Yes, opo, rehistro at magadwa pang isip po na magparehistro is magpa-register ta na po. Ngayon ni Sir Nick, kita ta ng active registration centers para retang timo detang encourage ta ngayon hopefully atin tamo pong encourage na magparehistro na nanulangan po din yung registration center, sir, na active pa na pwede tang puntahan kasi 1 year na po mag-operating PhilSys and mapilan po ka rin kaya katang registration center is may close na Yes, correct. nanla pa po retang pwede dang puntahan, Sir Nick, para makapagparehistro la po. So bali Keti Pampanga retang alita mo pa may nyarang registration centers. Apin po yung apalit. Okay po. Atin tamo po Angeles yan, malakalya pa po yung Angeles, Angeles, City of Angeles po. Opo. And then City of San Fernando rin po, madakala. So atin tamo pa po 1 2 3 4 po kay Angeles. Apat la pa pong registration center which is Located lang po ko rin din, sir. kaya pong kaya katang presentation, Sir Nick, no ka rin lang po makalocate din king San Fernando po. Yeah, Angeles. so King Angeles, Angeles po, po. atin tamo po kay Robinsons Balibago. Third floor ya po ito. And then kay pong SM Clark is ground floor po. Oh. Atin niya rin po, kareng malls tamo. So balik King Angeles po, reta pong kasi po as of now, atin po magbarangay, atin po Okay. maka-standby king So talagang kaya pupunta lang katamo. dala rin. Yes, No? wala mo inggawan gawan tamo pong next project kanyan na may discuss na din na mobile registration. Ing Phil ID po or PhilSys, mag-mobile registration niya mo rin po. Okay. Through barangay level na po. Okay po. kanyan yan. So, Denny pong kaya siguro ng arena, sir, makalocate king mall. Parang siguro po kaila mo na kasi madakalaran ding mall goers na kaya na po. Para retang mumunta king mall na atin ng chance magparehistro, sir, makapagparehistro na lamang po. Ne po. Correct. Kaya San Fernando, sir, atin tang apat, no karin lang po ding apat arena. So, Kenny pong Vista Mall, San Fernando, ito lele na po ng Walter Mart. Tapos, tintamo rin po king Robinson Star Mills. Okay. At tintamo rin po king SM Telabastagan. And then, ita pong kaya katamong fixed registration center king Sindalan po. Yes po. Apin po yung office po ini Apin king po yung Sindalan na po. Yung ausan tamang fixed registration center. Yes po. Ngayon sir, atin tapang aliwa king party naman Lubao, atin tapang Yes, po king atin po. Lubao na po. So atin tawag pong metong king Lubao, ita pong old municipality na po ning Lubao tamo. Itong Ita pong king senior citizens. Yes, sir. Okay. Correct po. And then king Mexico po, atin tamo rin po, Adwala po. Yung king SM Pampanga. Alwa po ita king Ken Downtown, Howling Dakalta na po SM masyado ni Keti Pampanga. So ita pong longest mall. Yan. Longest mall, SM Pampanga po na. Yan. So longest mall po king SM at yun po ka rin registration center tamo. And then king San Antonio po. Nakita dati na. Yes po. At Old Barangay Hall yun Old sir. Barangay Okay. Hall po. Yes. Sige po. So, ita pong king SM Pampanga, ita pong king Arap Uniqlo po ini sir. Uniqlo, Okay. clothes po. Okay Ayun, chuya po ka rin. And Mabalakat po. Abalakat sir, no karin And lang then, po. atin tamo po ngatlo kay Mabalakat, ita po kay City College na ning Mabalakat. And then, Barangay Dapdap. Okay. Tapos po, second floor na ning City Mall daw, malapit po kay ang Terminal Darembas. Tanyan naman po. Karin Atin so, po ka rin. medyo marakala pa po ding active tamo. Nakala Though, po. sabi natin pong Sir Nick, most of the teams po is Achula King Kilwal mag-conduct barangay level naman po Barangay. registration. Okay. Okay. So, ngayon sir, aside po kitang gagawan tamong registration karing munisipyo, karing registration centers, karing barangay, atin tama pong aliwang kukonduct, parang balitan ko sir, atin tamo karing companies, Okay. Ay, agencies, atin po bang makanitang activity?
Reta pong mga tang activity, apin po yung ausandam institutional registration. Registration po na, Opo. So, bali, pwede yung pong gawan. Like, for example po, may kapag-parehistro na or may kapag-request na kayo dati, apon talanda na kayo po. Ngayon, dakal ko pa po empleyado na may rehistro. Phil ID. Phil ID. Pwede kayo pong, pwede yung kami pong itap or ausan, kita pong number na ibiyami po po to, para po i-schedule tayo. Pwede kayo pong mag-request hanggang pilan pa po, wala na yung pong limit yan. Okay, mas marakal po, mas masanding, Yes, sir. sir. Ating kayo pong available at Teams, ne po. Yes, dakal tam po available teams. Opo. Bali, akakit ko kayo ng presentation tamo, sir. Po, tintang sample, ne? May BJMP na la po ring team, may PNP na la, and other companies pa po. Kada pong interested companies na bisang mag-request for on-site registration, malyari kayo pong gawang request. Yes, Sumulat kayo po kayong office. Pwede yan pong isend through email kay philsys.psapampanga@gmail.com or psapampanga@gmail.com. Ne po. Correct. So, if bisa kayo pong mag-request, makakabit siya po kayong kiratang presentation. I-conduct tayo po itang registration kayong mismong establishment nyo or institution nyo po. Kumbaga, kailangan lumuwal in Yes kaya po. tamong empleyado Okay po. para makapagpa-register yan. Or Tama kaya po, tama. kailangan mag-absent. Opo. Yes, sir. So, aman man tayo po nandin, sir. Tintamo pong contact number ne po na pwedeng piausan with regards to PhilSys, itang concern nyo po kayong PhilSys ne po. Atin niya pong adwang mobile number na pwede yung ausan ng PhilSys. Just for example, kayo may kapamilya number kanitang time na magparehistro kayo ne. At bisa kayo mangutang. Baka may RTS siya pala yung ID at ay balo. So, yung maka-flash po kayong kikatamong screen, apin po rin ding official contact number na po ng PSA. So, if ating mag-text kayo na sasabihan na tune po yung national ID yung kayong PFRC, may RTS ya. Kareni mo pong number areni, karen kayo po maniwala na atune po king office ne. 0950-23-60844. And Globe naman po, 0936-289-0590. Okay po. So then mo po ring official number po na pwedeng na maka-receive kayong text. And pwede kayo rin pong mawos if Yes, kayong pwede query, request about PhilSys, about your national ID, if ating kayo pong berikutang at ating pong maka-in charge na staff po kay PFRC na Cater pwede you. pong makibat Accommodate. karetang accommodate itang question nyo or ita pong kaya kayong request ne po. So, Tsaka pala sir, in addition na mo, before tayo aryan nini, pwede kayo rin palang magpa-check if ever man na malapit kayo karang registration center na may banggit nandin. okay po. Po atin lang naman okay. access na sir. Access Okay. kitang karata may deliver. Pero aliya po ka rin ng release. If ever man po na malapit kayo, pwede kayo pong magpa-check ka rin. Kareng lawin nyo na mo po yung registration center supervisor do. Ipa-check yun lang po rin kaya kayong transaction slip baka tuno po PFRC. Kapag tuno po PFRC, karin na kayo Yun yung mo mag-claim. pumunta. Okay, Para hindi para- na po magal na po. magbiyahe. Ito. Or pwede po ito or ito po kasi mas malapit siya po karela ne po. Yes, And correct. to confirm pa po ito, pwede kayo pong mawas pa si Bayo karetang contact number, finlash me po nandun kayong screen ne po. And ito po so far ay ganagana pong plano tang itakel and ipabalo po, pabatid ka rin kaya katamong makiramdam ne po. Is I believe discuss na po masalese. Hopefully po karetang diniscuss dari Sir Crisol and Sir Nick is atin tamo pong something na Makasaw. ating kayo pong something na ating ko pong something apulot, ating kaming something na pabalo po kaya kayo na may ka-clear kaya kayong mind na ating kayo pong sanang apulot na aral. And I encourage na kayo po sana kaya tantiro ng Sir Nick na magparehistro po kay Phil ID or National ID. And before tayo i-ending kaya tamong program, sir, dito pong ating kayo pang i-shoutout kasi tinta pong magpa-shoutout pa ganing kaya tamong program. Papa-shoutout siya po is Sir Ricky Pasha from Team Robinson Star Good Mills. morning, Sir Ricky. Good morning, Sir Ricky. Good morning Sir Ricky and your team. And shout out kay ega na ganang registration teams na
deploy. Nepo makapa-deploy ka ring aliwaliwang barangay ngayon na magrehistro. Okay, take care. Take care po. And promote ta natin sir siguro rin kaning Guagua since chuta po king Radyo Guagua. Ing registration center na po ning Guagua, mag-conduct la po ngayon registration kita pong Barangay San Nicolas, Old Barangay Hall, kita pong malapit Pisamban Kenny po, itang Pisamban Madagul. Chula po kitang gilid, kitang gulot na po ng basketball court. So kita pong may rehistro Kenny king Guagua, nung pantulan niya po itang registration center yun po kasi alanay Kenny munisipyo, harap munisipyo. At chuna po kitang Barangay San Nicolas, kita pong gulot ng basketball court po. Karin niya po locate po ngayon itang kanilang registration center, temporary po karin niya makakabit. So ating kayo pa pong buring shout out Sir Chris bago tayo po i-ending program po tam. Okay, karon pong daratang upcoming activity na ng PSA, sana po suportan niya, lalo na po karing surveys or ini pong daratang birth registration project. Maragulo pong sa kaya kayo, aliwa mo po kayong bilang tao kayo and the whole municipality and the province or the region itself or the whole Philippines po. Yes. Mag-benefit niya po Kenny. Thank you very much. Supportan tayo po yung upcoming activity na po ng PSA. Kita pong birth registration na PhilID assistance po Sir Chris. Yes, sir. And Sir Nick, baka tingay pong buring i-shout out and i-promote din po bago tayo po mag-end king program. So, ito po, before tayo po ending program din, shoutout tayo mo po Ma'am Rowena Escoto, Ma'am Weng po. Ma'am Weng, From good morning, PSA RSSO 3. Shout out po king buong regional RSSO office headed by our OICRD po Ma'am Arlene. Good morning, Divino. ma'am. Opo, good morning. Kari Ma'am Elna, kang Ma'am Weng, kari Ma'am Shay po, Sir Ma'am Chups, Shay. kari Sir Prince. And Sokdi. All Tingin ng family Sokdi. of RSSO 3. Yan. Opo, dakal pong salamat Ma'am Weng. Maragul kasopan kareng taong makiramdam po kano. Opo. Dakal pong salamat Ma'am Weng and hopefully po talagang may kasap tamo kareng makiramdam opo, at dakal tapo pabalo karela. Dakal pong salamat Ma'am Weng and shout out po king buong regional office and king office tamo po Ma'am Angie. Good morning po and ken pong During mag-training Sir Herman, opo, Sir Herman, ding pong kachuking hotel. Marriott po, hotel la po sir, Oo. kung mag-training la po ngayon Ma'am Angie, Sir Herman, din pong SS Sir po, Bon. Sir Bon. Mango. Sir Bon, Miss na ka Kenny. Opo, hopefully Sir next Bon. week at na kayo. Kari Ma'am Ann, Ma'am Sin, Ma'am Jo, Ma'am Mia, ne po, Opo. kari Circus at Chuya po Kenny. Karen niya ganaganang sinaw. Karen niya katamong projects. Yes po, dakal pong salamat. Yes, dakal Opo, ding abe taking lalam sir, di Ma'am Deng, Ma'am Marge, Sir Mark, Ma'am Lizelle. Ma'am Lizelle. Shout out po. Sir Brian, Ma'am Mariel, Ma'am Cams, Ma'am Ces, Ma'am Jen, and Ma'am Mitch. Jamie. Ma'am Jamie, yung misis ko po, yung misis ko, Ma'am Jamie, good morning. Ito po, buong RSSO 3, buong provincial office na po ng Pampanga, shout out nga po kaya kayo. And okay na kayo po Sir Chris, wala na kayo pong bring shout out. Ang poreng mabilog tamong munisipyo kay Opo. LCR. Keng buong probinsya ng Pampanga nung Yes po. And syempre po, yung king mismong Guagua, ne po, pasalamatan tayo po Sir Mayor Dante Torres, ne po, Yes, at syempre po MCR Libay. Ma'am Libay, opo, at din niya nakatamo pong midi ng tamong slot, and yung katamo pong station manager, daw walayo po ngeni, dakal pong salamat king binyayo pong time slot, ne po. And ito po, ini po ing programa, sana po supportan niya. Every Friday ya po ini ne po. Yes, 9 to 11, Every Friday sila 9 AM to ang 11 AM ne po. Daw migexid kami pong bagaking oras ngayon eh. Himi panyaman po yung kikatamong pisa sa Masantingin kwentuhan. Oo, miras lang 11:40. Ang gaya mo pong 11 AM. So puta po mamayad na king extra oras nung sinobrage pong 40 minutes ne po. Ang tabayaran nyo na pa po din kaya kami tutuking programa every Friday. Next week po ating ulit topic na pisabyan na sigurado po makasahop karing kaya katamong kabalen. Ne po, ini po ing PSA Pampanga talakayan sa radyo. Dakal pong salamat karing may kiramdam and ingat tamo po ngayon ng Aldoning Biyernes. Dakal pong salamat po kaya kayo. Good morning. Okay, good morning po. Ipapamana ko sa'yo, dante sa akin, ang kinabukasan mo.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community